ahomaso no dwen no abu afa so eno ti kwasi broni beka cho say get rid of them jai sanyoma no ujaya ebeboa ama brabo enso akoso amawo na tro no dikan akadada said ye obre ne ho ase no me asafo awurade memma ne so saa na tro no aka eno ti wo bre wo ho ase wa hantansem no dweno edoso ahomaso no doso minim no abroso se wu jai na odi ahobrase abobra mi wo chidie kase se ade bia ni ho a nyankopon adika aka no se de obre ne ho ase no obema onso no nyankopon betumi ama so edi wasima poma so eno ti ena nwumre no se obi biada wo ma ne ho so no eduru ba bia kasa bi kura manfo keka kire no eduru ba bia tumi bedane no me edeman wa brabom eno ti adwuma suamu kura no obi wo ho a enne ne adina ba adwuma nim no wo beto ne bu ase na adwuma ne master ekse no the master eni ho a apprentice wo ho no ana say chief wo ho no obetentre no akwani asanso no esa minim ani dwane ahomaso no ntino eduru babia ya na sa su no abetram adane bonsama tena mu no ema wuntimi ensu adwuma bia ye de wakotumu enuti odofo sa su we no sebi ewo mu a ena nwumre mafutu amede ma wo se ewo se wo brɛ ho ase tofom de dafom eduru babia adwuma wuwom no de dafom tofom se wonim kura no a esan se wonim ntino ewo se wubusa eduru babi na odi minim ade kɔ babi a wanhwɛ yi a de wo se wo je ema adwuma no pagya no de wo se wo ye ema kan kroba no esan se minim no etimi kɔ se bibia on se wo ya minim pi no ntino adwuma no kura yi wadie minim no on se adwuma no wase no abrantie bi menka na abrantie mpo wonimonya fo kwasia mpofo gya wonya ne ba biri kro na satam obo concert ye wototo nwum no na koda baako ye fe teacher wiase nyame fa ne kransie yie na teacher wiase na edi lotu no koto generator na wode hai wonimonya fo kwasia mpofo gye na ne generator no mo obi anko ho na generator no so yie tienam ni generator na wa ha nti no ahomaso kakra ewonimu isanse se empo wanya concert ye ana wanto nwom kra no a generator no be ma ne mark obenya sika to aduane adi na generator no so se sisu a na paso de petrol guma gi so dum no ansa enti abra generator no twetwetwetwe mu no na ewo se ono akasa de petrol kogum na obedum no no wanum no enti ode petrol no egum no ene ka che fa ye gya to generator mu obi agina ho hwe no efise generator no wodi ahomaso ato so wodi dwane ahantan to generator no so efise osusu se wonna wonne wo mo concert nyina no obi ama obra no oto afidie bi a wodidi ho eno nti enam na homaso no ene minim bia na wo ye no na afidie no ho nti no abre gyato mu no obi ani ho a wo ba ho omom hwe no ma ne hye dwerebe enti sanye minim ene ahomaso bia wo na wo no so a kabra jani tomu no komanfo ebeboa no onse minim no ntino eduru baabia enwoma na woton no yetoto obuo no obi ampeso obeka kire wo efise bibia wunim eduru baabia jahuhu na hyehye no na de ye kire no ye ne saa wo ye no saa ebeboa wa eno nti wodofo ene asem wa mekanitia a kire no say you need to prevent or learn from others. If you say one shey na sa ahomaso no ego no ebetumi ama ade e wo se wo je no one shey a onye eno nti yebre no nti no
ɛna yɛnkenka ɛnkɔ baabia no saa dwɛ no ahomasoɔ no ahantan no ani minimi no yifiri wakwam wo yifiri wakwam mu a me wo gidie kɛseɛ sɛ adeɛ bia bɛbrɛ wo ho ase sɛ wo besua no sɛ yɛ adwumasua sɛ yɛ awadiem wamfa ahantan ankom adwumasua no so wamfa ahantan ankom na baabia wo behia nipa dom ani baabia nipa ɛwɔ bia no afiefie no sukuu mu no sɛ wamfa miniminim ahantan no ankɔ hɔ a mi wo gidie kɛseɛ sɛ ɛwɔ sɛ wotimi edi nkunim ɛyɛ me modɔfo pa Osei Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo ɔmra samoa yo Oforisuo me da se yɛnkyɛ tifo ma me Sarakoba ani Oforisuo yɛnkyɛ no na se yɛkyɛ na kyɛ ani kyɛ grani ka ho grani Sarakoba ne ma me ni papa ane yakunta okay Mr. Sakuba ai na ani wakwaba Asem kaso akwa ba so ni ma de akwa so ode mono aba ti ani de wo yira akwa na wo ba ha no ma ye be kyew ani ma me Sarakoba one ne Sompa hema ya chia no bebe obi ne na busua Oforisuo me gidi ye se Bible no me yete ase se ohun ntokwa a so onko be ma ade bia ofi se wonimi ye obi ni me ye kyen panifo se krobi wa na krobi to aso edumre bi ho na nipa timede de wonim e de ye hyehye ana o de ye huhu dodo asama na wo kan ti sa generator onkwan ya light of onkwan timi pagya wo emodu nti abrante no na sese nka ye de obre ne ho ase do ye tie adwuma obi aye wo ha short ase e wadwuma obi aye na nso onsom enye nipa edumre bi nipa bi ahomaso se ti se nani chiri bebi nipa wo oho no pese opufu se oye best abrante bi ni moto kapa na sabonsam saade a won penso kra ye hantan ne hyehye wo ani hwehwe ni mu abrante ya bodwa no di moto yi display se ni da nipa ni won de wotumi ya na chese wo koba kofi tobo kofi chese opese ho ema atwahye nti oho na ye ma mehwe a chese obetima nya bibia kwata fre kofi ya pa etufu ati o ebo kitikiti say oye style e pa na fe da branti ena ni hu nyina moja afi obi a se kan yo edu time obi ewu no oho na obi koya hantansam minimade bi a mehwe ya obi ewu na nipa da sani chese ho na wo chese na hantansam ne hu ne hyehye wo ho na ka no wagya chese obi antike no de amase gia se dan yo wese etimi bibi sa na ka na ekọ na ne trita kwan ne ye bo ne ye de hu yan se nipa mu gina tent na se ehwefunu no ka na konum che wagye wani so edumre bi ho no ma nipa nti na nipa ho Oforisuo nipa bi edwe nipa bi ahantan wonsomo nyi nipa na ye ka no ase no edumre bi nipa bra ho ase kakra na de wonim no obi nim chesa na so nipa no waye din Sompa FM edumre bi nipa da sani ukoye bro no so ne afiefie he mesi obi ye saa masabe wadin wo obi ye wagye aboso onu ankasa natal na yi ne hwe ese sasa adwani kogu atare se sasa hu menkwa na minim menkwa na me hyehye edu time udu nipa ma to bo ase na de wo ye na obi ayatra de wonim no obi nim chesa ya besre mu amutie yen mu amu afiefiem mu amu achinchin pincha ye sram ade bia wonim bia no susu na nyankopo ade a won pɛ ya hantan wonim ntokwa akode anka nyamenke nsu mfra no ba ye nim kunti na yesu frɛ no ya besre ya ma hantan sem de wonim mesrew ampa ya gitu wonim nanso abrante ne generator ya sema ne wo kan sanko mo obi buana keja to mu no ka wonsomo nyi nipa no ka no ke bia nka anhye ye besre enne futu sem no eyetiawa ediwe de wa de wonim no ye serew adwobre o dume bia kofom kakra ne nipa nti na nipa wo Oforisuo me dash okay pokwa bena bla me chia Jennifer wo kwada so de ne ho wo ye theater nurse message obi dia ban se wo mna samwata de na bodjo se na combination combination o se
message will be there banana. Now we share is na Tom there. Tom Ford, okay. Okay. I said Tom Ford in the field. Okay. Yeah, Tom Ford. Yeah. Okay. Tom Ford. Okay. Yeah. And then the question be so be one my fake. We knew original ragasa. Okay. Okay. And come back with the cash for that. So mama bribe. So what the cash for me? Yes, that is also powerful makutia. Oh, so would you know you maybe I should be a papa? Oh, so there papa. Hey, Come na ye we're going 20 ya. Bro wase. Bro wase. Oh, adia wonim bia me papa ka asem che wose. Se uko school na so hu ade bia. Ye de ade gu board so na yebusa se ade we ye de ade empija wonsa. O kana utia ye besere wo. Eno na de wo beko. Kaneti e bobra me yemo. E be correction. Wo de betu tirim. Next time the osere wo no, wontimi nka. Na mo wa ye esere wo no, wo na betimi aide aka. Enti yeti wo ye yenwu ye ide. Adibia wunim bia no fese ne pe obi de dey e ka ho enko ese minim we metimi aye she de na menyo omro kana ebidum le bi ade ka betimi aye no that sa de no so le be go ni mase e be go ni mase eti mesere e futu sam ye tam no bi tie nti no de ye nyina ye ka mu odu ne se bra ho ase enya hantasem enya kakabensem enya minim we de metimi aye we metimi akọ we metimi aboa no obi won mu dwene no obetimi dwene no sa akọ kosi se ne papa kwa yo asante hene enso wo nim ne bebia okasa pija no ho we matobi da we ma yesi we me kwa bruche me de me kosi eniema bi won ma wo ya wo hwene ya immediately de obeye ne mum na chiri no wo ya enyeyi etie nyina ye mre ye ho ase se de bible ne ka no wo pija ho a nyame omfiu bre ho ase ne nyame nankasa mpija wo na onye okase na daachi etumi abo la metiti an okay mami tia Ofoso be mama yenchia yetiefo ne yahwefo nyina na ebinto diaspora group ne nyina mama Jean so yechia wo US abrochimemo oso wochia mo nyina ofoso na ofoso ahobrase ewo ho ne ya na eye papa enipa bia obre ne ho ase na mese keteche obe ma etiase wo sese obi ti wona sa obre ne ho ase ada inshred na chi da nkunimdie di na chi da wonya ade efise na hobrase ne kakra na onya ade che de free mo na oya hobrase na obisa na ye kire ne kwan enipa bia obeye ohu minim na be madwe so edi wabra aboso no abribia ne buase ne kan aya na mpanyin se obisa fo we no onto kwan wo ko kuma se soame wonim soame wote ya ne se famazi macro car eno ane se wote na ma obebisa na ya kire ne ntino obeti na ne ne na duru ofin so obeti na ne ne na du ba bia watwam wayira kola eba se bia wo bre krampa wo de be ye adwuma na se wo de be di dwumade bi e wo Sompa ha se nom no ana se soame no wo be hu se bre na pa ho ba interview be hu se apa ho na chese no na kwakoye ade bi di ama ahwa na akoye Osei de abre wa bra bonte no ene ye ka a kire obi aseme ka me wo sukuu mu no panyin bia wo twere pom bi ye friend Dombonya o ka asem bi na e me deposit he that is down fears no fall obia owo form no onsuro ahwe ase he that is low no pride obi owo form no so no dwe enso eninimu ena osaka de atwa to say but he that is humble ever shall have God to be his guide obi obre ne ho ase no da be hu se Nyankopon ye dey kura etutu na na mosi ye kura no kama said the Bible na ka no Bible ne se o ma home so a Nyankopon be de be bre wase but se obro ho ase a ene Nyankopon be ma wo so san so no osaka say opeja ahobrasefo na hantafo de osi wonom ekwan enti ye ka kire wo bia say sa wote ho na wo de ahobrase nante a wanka se beboa o se wo yi dwe ene ahanta de free wa brabom na wankoye se wo bia menimu no na wankoye ho mensempi ama ya nko anya wa dade pa eye wo dia ye de enua Joseph ya wo Bible mbeye mfato ho na ahobrase enti no ofane eba pii mu na so de nyina mu no koda prison krampo no ehon krampo so so kobre ne ho ase ema eche no obeye prime minister ewo Egypt ema ehon faso a ne nua no manka so omoton no omunye di ye ne nyanya asem ketoa enti ene ye brain nti no ye ka kire wo bia se
ni titiri ne nkwankwa no eya minim we want me nya mehwe na odi akokodro nsem bi akokodro sabi fu bi no odi ahya ne ho na be wo sa oye niema ensemfra empanyin sisa wo ya ho patapafo pi anasa wo ye patani pia eya da wia kete obo nsi ye kwakoma wuni ayi dakena so obi ewu aye kwakwa isi obi se bia ya akwa na se bibisa wadi mini wadi munyami obo nsi wakọ no akwaji wani so ate se da ya na mpanyin ga se oyi ho mense mpia ye kuja wo no eti na ye ka kire wo bia se ye fa ho brase nante ye nya dwe ye nya kankan ne ahantan na ye de asi ye mu no na otokwan a eya wo bisa na wo hu na emom so wa misa de abribia no wo beto kwan se ya brabom o se ye hifon ye ka cho se da no ye se nimde owe ne ni ba akofo tirim wo bisa wo bi ne ye se nyo wo ho ne ma no nyo obi ana ne ho ne ma so na kwankro enti ye dan krampo na be bisa nyansa ne nimde bi e de afiri obi oba aka se bia minim e da mi misa obi a me ye me hu prema asem ne ade a da ne ma enkoye ma ntofo so be ma na nwumre me so me de amede ma ye tiefo ne adofo no okay Osei ego will prevent you from learning from others. Enunti se oyi sadie no edifiri wa brabomu a di ope sosu bia na ubetumi hu ama na boawo. Get rid of them. So oyi firi wa ebetumi aboawo ama baby a ope so okro bia watumi aduru. Enunti ubebro ho ase a said tro no esika ye no the obrane ho ase no nyame ebetumi ama no so ene de yi ena wusua ede every wem 0551 now 31 0551 now 31 0548 now 31 0548 now 31 hello yeah ma jeso obapa Mami nempom te se mete o ka che. So adumo ye ho ye pa. Omra samwa su betwa mu ansia. Baba o. Eh o mono, mo no papa papa. Onu so fune mu kwa aboka. Baba. Oba yeti o adaruma. We die asma mo kaya na me ka takra so. Eradia sami so bedom awo brase for na obebre ananta so aso eni ko so we are here I also bro my friend awa die nyinemo it's the American say awo brase eye and ni pe dia be abege dia we could do for one here ma so papa it's clear me okay hello yay me don't every go nana one anyumere me da wona obeja phone na me tia me nkata papa odi for kwa David o anyumere me tia no na odi for be man ga me do ko boy mu kakra mere nti Osei obaka oyini bia fa na yelo di ofre Yesu ewoni fi wo mra na onam se ona na ye ajenkwa na omo frɛ Yesu woni mse kwa ndi Yesu na fa ye ko no on bi kan sɛ ona na ye ajenkwa no Yesu na no na me se wo ye ko fa we nye ga ya ka Yesu ka sɛ nye ono ona ka ija no Yesu je ori ga nanum wo mu je ko ba sa ne ko Yesu no ge du ba je ni be do ko pam kakra e tri Bible mu asala e ba da se okay hello baby I'm free within the free thank you dear yentio today I go to ask me what it's what down my I be wait me what to the baby aba what to abroad ya badin aju ne no da be no oba na nyemo ana oh na se we de nya na asem ati abere what ya mpe bi ma wana asmeni be je ho pa o de si yenti o e de atuma mo kan ka pa ho ya kan se ahụ so mfanye nkusi bebia ntinu bese odi na bebe nwase obi bebe makram okay hello
Oho. Ye. Kwajo space, yewu. Minia. Ese voda na tribia o ti me ba wo mo. Oh. Ah, jaja. Ibe na kini me voda no o me de kwam jema o ti boy me o ma. Sompa FM. Am chem nyina. Ya jo so. Na na yide de o pe fo me. This is 93.1 FM. Edina ide betu no why. Ajo. Ibe me kala be boom. Hanta okay. What I hanta wuti mi ko party ate. Oba tramba bia e bia menfante nkwala wona ye bodia ya pedo ko high table no no. Okwa na okwa high table so. O tu nde bia o kan o. Obo ho ase ye bodia na bo high table no ba ji ko nya na o ta beta ba beta. Na ka o tira ba bia na o de ka ahanta yo. Ahanta tuma o ya de bia wa bo no won ta kra wo ye da so be ikam na. No okay, kwajo space no. Hello. Oforisuo bembe. Yey. Papa na bibia boko die. Come on. Edo bo die na se. Na do bo kwa na. Abrewasia, eri benefo no bia wo ye. Kama. Obi obeka se ne honye ne bia no na ebo apayo. Edo ba de na se. Wonse ye ma August na gasa na ye shina busumi o. Ose. The man August na gasa ye shira. Abosumi we ni ewu mi wo mu. Why inshira? Where your SK Bolas, Yamana Hene, Obuase, Namida Mikasa Efe. Papa, Yame Inshamo, Amaswo, and you will hear an nam. Amaswo, and it says Enam. Amaswo, and then getting it to Enam. Amaswo, and you are watching Enam. Unzo Bua, W and can in some nibi, Namuzo nibi. Nyanya media djuma bi asensa enza nanzo o man na wo so o ya akakabi nsem ntino ena me no ka say adjuma afiri nsa obi man na wo so ama pere bi pranasem ena me no ka say pere no eja na sam epe obi man na wo so na o wa yinfi o twika asem ama obi asu efe bi tuni tim ena nzo o man na wo so ntino da obi eja na sam biem dia me anya na ho ya ju se be ye be ya amaso a ye sanke nshira obo zu na nshira can I come home? Edge my pa. Okay, hello. Yay. Oh, you bonus na. If I thought you for anywhere. Nana Asem Mpe no Yaw Mabi. Nah, after you man by that. Oh, you ani. Kwajo, you ani. So kodo by that chair bi won kwanche pe bi to di. We papa do there say we are who know. By no dia minim so ba o de ma wo mono dia ko mono kana no atum. Mo na me sramu. Na so pa de mo bo aduma pa. Enumere no na me sramu. Na ahoma so de enye. Nipa wo wiase a se wo bre o ho ase. Wo bre o ho ase a onya ade, obi che wa ade. Aduma mu kula wo sue aduma na wo de oyese ahoma so a. O master there so trofla on chrew ube wan se lag boy obe nenu obe brand wan so ba be hu adwuma ajaw eti ahoma so ni de enye nyame sraw muni nyame nye adwuma Hello Udi baby a frefre Medin di Stivo me ka free wenchi nto afe Yenti o Stivo papa nyame sra me nyame nye mo kase ahoma so de mo dia to mo papa and then nanti bebre wo ma bodam baja bebre wa mo fa pu ni ta ahoma so because who say nema me bi nya bibi ono so pa fa kwan bi so no so bi enti ahoma so ne de wo ya papa wa wo ya blantie empu maduma mu yi se wo mre wo afia abe de instead ba bi wo abetinyeren awuru ana wakoko fan sama ba be ka tre enti ahoma blasie die eten so be ma ho so a Yango na nkasa beden ebe brewase obusu ni here ayefenfen omasa mo number wadaworma okay eti ye de number no go TV no so na wafre ye de be ma won why hello udin baby afrefre you fosu wadama ya flama samwa mekasa free book message asamo yeti o ofosu we de wadama ne de mat nyami shiramo
Hello. Hello. Hello, good evening, sir. Panipa Majo so Udin baby afre free. Jinaye kakra jinaye o ka zafre Yeti o ho blase atma mo kaya na mi ho blase every we got the team wa hanti ika wanga ko but no ya go pasi pasi ko meji yes abdo wa ko Sompa ho blase ya ko ni the question. Okay, hello. 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 Sompa FM. Hello. Majeso Udin baby afre free. But your friend and man for time because a foolish. Yet you. I was said that create. The son say, Necram a crowd, the young that said in Yama, my collab, I want to let him do it. It's Venezuela. I mean, I didn't make sense. And I mistake. You friend of a shaman, but it's an amazon. No, the man. You must know future in a place. Now, if I told me, I'm not a call, not some. Yeah, the number no ebegu TV no so offer with the number be ma. Okay. Hello. Hello. Udin baby afre free. I have a boy from Gaza Free, boy, pass a party. Yet you, Penny. Pachu with the Minya of our mine number, uncle mine. I the number no ebegu screen so offer the be ma. Why? Hello. Majeso Peter as of moonlight. When you as of moonlight. Michiam, you know, Michiao by for those places to Michiao. Oh, the other man is here. Our Brazil, you cut our Brazil girl once in Shakramon and our brother. The fine thing to whom we are so can you be a Cassa on the Gucci, who ground what him up in your last some tour. I have a city and nipple and poor, really helpful. That would be a woman we had years ago on a mass and corner. The thing you need to sit to like you did. It is shy, and it would be a brown what him up in India, Aqualadia, now brown what him in Nipa. It's woman first out Brazil, and we are brand new chill with you, never why. It's Jelvia. Yeah, Joe, so hello. Yes, good evening. Majeso baby afre free Udin. But I frame it to make a friend square mump. Yet you. Mo program yi die aya na de bia aya na me hu insurance ma men kan kire mo especially omo no ya me insurance pa ya me man kwatenti ahode ni bom ya metia say yankopon yi sira kira mo station woni nyina ya metia say ma she program ni bebe ba me program ma sin ade free mu papa ma nya di sin ade be free pharmacy tenemu efa ayana me hu asem amenka e me kan na me sira mo pa amen but we see at the da me say me na anka sa wo number na ma jefu tu bi je kro na what let me on me di ba ku me say me to sing o baby into me sira wa be ga me nya wa anka sa wo number e de ne de ba ya fa wo number no ye be frɛ wo na empo kra no obi bia wo hia ne number wo set we so no ana Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie no so no ye the production line no be good TV no so de oba frɛ bia no ye de be ma efiri se munti ene ye ba dwuma okay hello Udin baby afre free I'm about to finish but so we are on breast ya so na yet you our Brazil yet na before what why
Oh, yeah, fafro. Hello. Odin baby afrefri. Pastor me dey from frefri anamabo. O frefri anamabo. Pastor. Auntie I want you. Pastor, ahobra se ho asem na mpedemeke bi. Okay. This is 93.1 FM. Kanasem. Intino ade obia srono. Na no ko the job was no friend time. Na bezo friend o bezo tunu tam na egu no krama yakotefi ho. Intino tam no ifa krama ni tefi no. Na abofra be gidi no ho ohun ne de. Tam na no na afa krama ni tefi no. Nanso onam de ohinu ma no ho do na omben ho as na nyimpentu ne ben ne ntino. Abofra no tray wentu an kanten da na otam no afa krama na ejana. Ema papa no ohinu fretam no odugo gobo na ase. Ntinzo ko dudom dudu no mu no. Na ohinu kura otna ne nten eke no da ne tam no afa ejana. Da membru na da dama we twehwe ho ni na we hu de. Tam na ne tam no akwakoye. Nso so ya da obre ne ho ase nka asem ne tu ofie no nka onye obi mo ka chen. Na ho bra sisi oye papa na fa bo bra. You feeling grass to crampo. Okay. Ahandi ya do freno enyina ebesi. Okay. Producer si enfa ba ko pe enka ho. Hello. Yey. Why nie? Yentie o. Na me kaise futan na amebe mo enu no for ya de pawo and say Sompa FM not your land na line mu na yo no the fact me catch you there you na let me move to the mekan and that say I'm coming at the front almost me papa na me show mu ade officer no and I'm going to say on chairman no say yeah esa mekan ono na wantu and o muta correct we did 2 3 abua me ama ene no muta the dia we do so can be one wrong one so we can be ewu ababo edo so abedo shebo no so hu the dia o share ate na so so kwalify so ahun brase ni mu a into na sade na me enka mo Okay. Abrabo ye bono ahobrase se edi wachi a utimi duru achiri ekọ baabi mpanifo empo ewo efiri se wo de dampanifo fomo a na se panifo no anaka se uhunu sa hohora utumi ene mpanifo eto nsa dede ni nyina eya ahobrase asem na ye ka wobre na so se so pa Asem Mpe Nipa ensem o manfo ede abedan ye no ye hwe na ye dibi ababa beto ya proso ni ye nyina ye tu no sre ene abasa na ye de amamo empempi ya no manfo etai ebusa se asem a mokan ye no we ekosi sei eno eye feedback na feedback no ya na feedback no ye tu ne sre eni abasa wie na empo ya tu ni hin ni nyina no na ya solve problem ni nyina no eno any feedback no na womanfo dodo no a na enwunu yen se MC ya na ye kana asem no akosi sei ena akowie ye wofoso be maka ye ya kamo bom dadada na mom mesese eya adwobreo na ye bota ye kase pa ya asumdue se ye ka asumdue asem a se ye ka asumdue asem no ye hallmark ni nyina ne se bibia ebeto din na obia koma ato ne yam eno ti MC ye ka na asem no nyame no kranim ni ye ne no asinkonwa ababa wano so waba ya kache ha ama ya totoa de ababa wano se MC no eye manu na koma beto ne yam no wode ato yanim ya bo MC no amane eno ti de befiri mu ababia no ye de baba abedan ye tiefo se egbekọ se anko yie no ye de baba abedan ye tiefo na de yakeka akoduro no na nye se ye twa wuragu so enye se ebia ye yirefi ana ye twa akiri ana se obi kura abema ye sika
ne yɛgya ho asɛm aka dabi yɛnyɛ saa yɛtua yɛ ka yɛtua yɛ ka onimonyamfo Blessed Foster Adaworoma ɛno nti no yɛnkɔgye sika na asɛm kɛse a ɛyɛ asisisɛm yɛde edi onibie ɛne wɔn a wani atutu aka wɔn nsɛm no ne yɛkɔgye sika ne yɛtwa akyire dabi na mmom MC yi no yɛne no ahyia ababaawa no so abɛka deɛ MC no ɛyɛ manoa na koma bɛtɔ ne yam ɛno nti no ɛhɔ ɛna yɛduru deɛ bɛfiri mu aba biara no yɛmfa nkame mu kora wɔtantantu yama yɛ homene so baafoɔ yɛn yɛbɔ yɛn tabaa mu yɛyɛ nam soro yɛnam fam mɛka kyerɛ matiefoɔ nansɛn sɛ yɛyɛ ntakraboa ne yɛn ntakraboa suo no yɛnam soro nam fam yɛsaa yɛ opuro kɔkɔɔ no ɛduru baabi a wɔdi agorɔ fam paa ɛduru baabi so a wɔnam soro no a wɔnkɔ soro pii ɛsiane sɛ wɔ suro nanso so no prohima no ne pro no akekakeka no wɔn ne nam soro paa saa na Sompa Asem Mpe Nipa no yɛayɛ ɛno nti no yɛhwehwɛ yɛn nsɛm mu ansa na yɛaba ababa bɛka sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛmu tankyia ɛnɛ yɛano ɛkɔ kuro bi so saa na hospital bi a pani bi de ne papa kɔtɔɔyɛ no papa no bosome mmienu ni wayerɛ firi hospital hɔ ɛhefa ne yɛhwehwɛ papa yɛ firi yɛaka ho asɛm yɛde ka kyerɛ yɛtiefoɔ sɛ deɛ bɛfiri mu aba biara no yɛde bɛba abɛdan wɔ mo na yɛdi kan ne administrator no a wɔwɔ hospital hɔ no twetwe nkɔmmɔ no wɔyɛ n'adwene sɛ wɔni hɔ ɛno nti yɛntumi kasa tetefo nso yɛgye pɛneɛ maa no ɛnɛ yɛbɔ fotene ɛkɔ hɔ ɛnɛ papa no atena ase ɛno nti yɛko akɔ yɛnim ɛno nti no saa bere no yɛyɛ hwehwɛ mu a yɛko de akɔ yɛnim sɛ kwan yɛbɛfa so a yɛbɛhu papa no yira wayira no ɛyɛ hwan ɛna ɛwɔ sɛ wɔkɔpɛ papa no ankasa ba ɛhemfoɔ ɛna ɛsɛ kansɛm dɛ ɛkyerɛ busua papa no ɛfiri mu papa mema wakɔ aba Nipa yɛfrɛ wo sɛn ɛfrɛ me amofa kodwo firi hin ne baayɛ mepakyɛ me firi pɛkyi number 1 wo papa na nei wopɛ n'akyira kɔ yi mepakyɛ ne yɛfrɛ wo papa sɛn ɛfrɛ ne agya boɔ wankasa so de sɛn me nso me din de amofa kodwo ɔde meto onua panyini okay ɛnɛ yɛbɔ fotene ɛne wo kɔɔyɛ na ɛnɛ ɛna obi ti asɛm no a ɔbɛka sɛ na wedi adi asɛm ni enti Adaworoma pani asɛm a wode bɛda Sompa Asem Mpe Nipa no bɔne tɔ fama yɛn ɛyɛ ampa mudi machi yɛkɔ doctor ne hɔ ɛne ne kɔkasa wɔ se ɔgye tu mu sɛ ɛyɛ ampa sɛ ɛyi no nyinaa firi wɔm hɔ na ɛyɛ dɛn ɛbaayɛ na ɔno ka sɛ bi a nkana ɛsɛ mebiri bɛtɔ nam sɛ ɔnti na Sompa ayɛ dɛ ɛtu bɔfoɔ sɛ yɛmbra na ɔmmɛti asɛm no na ɛsɛ yɛ deɛ yɛka ne nyinaa ɛnɛ na obi ɛtie ɛyɛ dɛn na wo papa kɔpie mu ɛwɔ saa ayaresabea saa bere yɛmpɛ sɛ yɛbɛbɔ din for now no me papa wɔ fie na ɔmo se n'ani so abiri no ɛna mmeranteɛ bi bɔɔ no abɔngu ɛde ne too kam no ɔmde ne bɛpie hɔ ɔno bɛpie hɔ na ɔmo frɛ me na mewɔ Takoradi ɛna ɔmo frɛ me sɛ yɛagye me papa ato hospital no ɛna mefrɛ me nua panyini ɛsɛ ɛneɛ yɛagye me papa ato nti ɔnkɔ na ɔnkɔhwɛ sɛneɛ teɛ sɛ yɛampa ɔbaa ne kɔɔ ɔfrɛ no ɛma ɔmeme ne kasa ampa na wɔda mpa so a ɔmode ɛyɛ sisi ne soɔ ɛma me ne kasa ɛma mehu sɛ yɛ ne korɔ sɛ gyen ɛsie ne so mehu sɛ yɛ ne korɛ enti ani bɛɛ 2 days or 3 days mu hɔ no ɔmo kaa sɛ ɔmfrɛ m sɛ ɔmohwɛ mpapa na kyerɛ sɛ kwa bi so ɔmo gye ne to hɔ okay ɛma me yɛ awa ɛhu sɛ papa ne da hospital hɔ saa ne ɛkɔyɛɛ enti deɛ na si ya saa bere bosom mmienu hu papa yi ɔmo yi no anaasɛ tie ɛne firi mu baeɛ mepakyɛ ɔmo nyi no ɛmu hɔ na ɔmo se wɔgye na home wɔ ɛsa ne so hɔ a elia hɔ a ɛna ɔmo hwɛɛ no na opieyɛ no ɛna ɔmo opia ɔmo hu no ɛna ɔmo sesaa ne mpaboa a egu baabi a no ɔteɛ no ɛna ɔmo de kɔmaa no ɛna efiri ɔmo so ɔmo hwɛ no sɛ ɔmo bɛma ne duro efiri ɔmo hu ne biem wayera na kyerɛ sɛ kwa bi so hospital wɔ kora yɛ nyina mfiri hɔ dɛ ɔmo agyena toɔ so ɔmo hwɛ no saa ne teɛ na firi sɛ wɔyera ayɛ no mo apɛ no a kɔsi he yɛahwehwɛ no a kurom hɔ no mu ɛhɔ mpanimfoɔ nyinaa mde akɔto wɔ mu anim
I can be Pia and minim baby area home and fight. My body road, you know, say, mensa, in video, in my BM video. Na hospital for one casano, or more pussy for money and a one crowd pussy for money. Me pacha, Eddie come say or more call porto, say papano, iniho, or Johnny. Ama almost almost ne busia ni nti mu ho na omunya me a mo frɛ me ma me be e baaye na omu so case nim na omu twere ma no asɛm nananom so sɛsɛn nanam nso me de kɔto wo manim amu magu nsa bibia stay maintain popoye bia nananom gu nsa efrɛ nananom samafo sɛ asɛm wato wo mo wɔ saa kuro no so no waboaboa mabunu ano ati gu wuram si ekɔhwɛ no ebi ana sɛbe praduasa wawuda baabi mabunu no kura de me boaboa no ba eduru hɔ ne ensuo tɔ me de kɔto assembly man hɔ nanim ba ekwan ana esi boaboa ni pa no me ni anye saa ebi ana se nsuo na etɔ no ntiro I don't know. He said, Papa, no, me, I'm a was Yatina Krum watch pa. A man for me, I cram, Moose what town, Yacob 25 years and 20 years. Ah, what touching? Sylvian case, he bought the room many pa, a puko, a coition pano. Me, honey, yes, sir. Me, honey, sir. It may me crown, me cockatcher doctor and say 1 million. Na, Uncle, your friend say, assembly man, na, couldn't muame. Na yentimi hwehwe papa no ebi kura akoda ba bi na sebia ebi a wontimi mon ho so na bia wada ho na bia wafiri mu ana oye bia yentimi hu na enya ye ho ntoyen ekoba asa no woboda wuro bi ewo kasafonyini so kasafidie bi so ana se waye poster bi dia tata ye kire se papa na yira ye pe no poster na de ni nyina iskasem me ya na makobo doctor na manie Osei yanhwe de mpanimfo no beye saa ende asroma so saa area ho nyina di me de kototo wo manim ama area ho de ma obia ma mo obia hunu se me papa ayera enti se omo ko he papa ne ba bi ne so omo hunu a omo mfa ne mre me ye hwe no ama manfo bebra ya we se papa na ayera papa no wo nko ana e pa cha papa ne de ne ma minimu wo mo ya miensa minimu wo mo e ka minua panyini menam di na chiri e na ne ba panyini pa de ofiri ne kurom ono o sisi a o mu nyina ate so ayira o nyina ate so ayira panyini ne na e kwatana ne ho na de na se de o magya ba wo so yi se ba se ba ma de ya woto abusuamu a e ma no do so de ne a o ye de ne a wo na so ahenche Intini nyina omuji feedback ba me na me ba ma ese me di animu a bibia ese me ko animu sa na tie ayasem eno ti yebusa wiase afa na nyina ne sompa tiefo nyina se sompa Asem Mpe Nipa asem a yepesi yebusa ne se obi koda asopiti na se wo mo gye no to ho na se yen discharge no anase won hwe no ma ne honto no na onyini firi ayaresabia ho a sani pakura ya gye na to ho no wansam eno wo saposifo chi obi etu police says na se kwa bi so wakum nipa wadi bone wo abusua wadam na se ses no bibinti o ma break no mu dwane a na se abusua no ka so opani nipa wan eno so obusa no firi ho eya posifo na na so do bako boarding house na wo de ne kwose headmaster ene headmistress for house master and house mistress for nsa se wo mesua de na ye bone ho ban e wo sa school mu ho a ya to wo afa ho se ho ye boarding house no e kira ko na obani school mu a wan e na abusa nsa oban wo wei e ya asem sebe ya suma ye bofotene se won ko asubiti ho enkodi komo wo hasesi a de si ye no wo madana di e kira omanfo eno ti na meka se ye otetetu ye boy ntaba mu a ye kwa akiri pa eno ti no de kosi ho no wone administrator no akodi komo e wo hospital ho de fi mu babia no
won fa matu anim na yentu ne sere ene abasa sabu sumi mienu yadu obi abato hospital ho na yenhu na kira kwai se mpanifu am hospital ho no aye hwebu ada moyi moni afiri ho tinipa no wayira etu anyina nko na nyem ho ne yede ne beto ye eno so ya asem foforo panipa memo akwa meje so mini apani bibia bako de nyankopɔ adom krekrai ene wano oni mpanifo kodi komo de ne frim baaye yo fonso be ma me na na mentie echiefo ne ahwefo nyina a wo hwɛ Sompa TV ne Sompa FM no kwasem ne asem beduru ha no ate ho painting kwan yie pa ne chief producer e de asem ne ma me se menko na yenkoto anhwemu ne so na nukure ni mikodu hospital ne koto administrator Emma oye sa asem ne baaye no wo yo ba na bema oye bema manidin pompono bema ni din di enfen tuja krasi se de wakan enti oye se de edu na yo se ofre ne regional director isansa asem ne baaye no wayi na so 3 na afi nso eye kurukro na hospital ne wo so no so boduem matiminu computer so be dem na 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eya sciatica ena stroke nso wo de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert odofo ope bebi a obekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na sia ma wana yenim se yare ebu na nipa bebere so chinchini a wo nya yare sa ene de eni da so abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba complex e wo pechi no metu uduru trade junction wo pe wo so wo ko dank eba complex bi nya taxi na plagi a ede obeko wo mu ofidie wo nwaso e be check odi pedua no nyina ehu organ bia se de si de dwuma fa na wo manya nduru so a wo betimi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo ho problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no omode aso be free telephone number si e 0266 593330 and 0244 017556 and you say omo free health screening okwa o be check the pedua ni na ma okwa omo use ke bia to mekane for the dank ahunto fie. Ladies and gentlemen, hold on to your seats because change is coming. That's right, change is coming to the heart of Revival Life Outreach Church. Under the distinguished patronage of the General Overseer, Reverend Ekoishan, we are thrilled to announce a super convocation that will blow your mind. Get ready to witness the historic launch of our brand new name, Spirit Life Community, and celebrate the birth of a new central coordinating ministry body, Life Convention Ministries. Our LOC has some groundbreaking news to share with the Christian community, our beloved affiliate churches, the vibrant business community, and the entire public. Starting from the 4th of August 2023, we will officially be known as Spirit Life Community. Yes, Spirit Life Community will live and walk in the Spirit. Life Convention Ministries, where we model and minister the Christ life to our world. Embrace the transformation, the inspiration, and the divine connection that await you here. Spread the word and join us on the incredible journey of change and growth. Don't miss out. Okay, Yamashafo ni atiefo nyina kwa babiem eba dia santeman agye atum Sompa Asem Mpe Nipa no Asem Patrick no da asem so aboka yentie o meda seminia na mebisa doctor ne say wo Ghana health mremu no say obi de ne yarefo ba beto ayaresa bia beje ayarehwe a eye hwan asade ne say obosa nipa na oje ayarehwe no eho ban na doctor ne de nkyeremu ma say o omo nhihye ye mu ne de
enka ne kwan so a ne se omo mom na nka eyo omo asede se omo bo obi a oyare no eho ban na emom no ye kwan foforo obi omo nhye mu a se nipa ne se ne yare no anu den pe ye di a eya na ebehia se ne busuani bi wo se de be ya se ohia bibi a obetimi akone mowa na ode ama no na ne titiri pa ne de eye hospital no e na e wo se omo bo yarefo na oja yarehwe no eho ban ti mami bisa ne se ente say no ogidi sadie esi no eye abusuan ne mfom so ana say hospital ne mfom so Oforisuo me pemena ne ye wo se ono de se wo ka se obetimi ayi ano pa ma me de a na ente sa enti ema mibusa director ne say asema mabisa administrator no a onya no yie no anyembia ono nso ebenya no yie ama me ana ema ono nso ye se da bi na se me wasem bi kura mpo ka e was a maternal grievance no echo regional health directorate na me kwhye asem nas efri ho na osan de to so biem say e bra asem ne baaye no na hospital no wo entrance a obi e bae ho na wo say den offer na enam say hospital no omo mfense hospital ni nyina ho nwie ni ntino empo bi o ho a obitimi fa kwati kwan bi eba be wuram ananse bi obitimi fa kwati kwan bi kwa efri hospital wo epie kwa abonten na papa no yare ne baaye no omo abo omo modni bia se omo behwe papa na kira kwan empo na ote adwaso omo akohu na manana agunsa se omo hwe se nananom betimi kura mpo akọ omo moa na omo hu papa na ana nanso bepim se nei no omo hu papa no ti ma me san ko so bisa ne se na nyam bia adisi yen omo atimi a report ama prosifo ana ogitum se omo kura mpo na di kan o pro station e kwa report ma prosifo se omo patient bi every hospital ho brekra omo eden enim se wapie ti ma me say bisa se omo ko report ye na den sunsanso na free mo eden e de aba e ma yen se o eno ho na muntu a na omo gu a omo hwehwe enti omo betimi aka kire se sempo se Sompa kra betimi aboa na programs na ye no ya extend announcement na se adverts ni mum akoso a nke ka bi wa kra mpa ka hospital betimi kra eden aso asen kakra ama yetimi aboa ape papa no ti ma me bisa se bra asem si ye no nurse ana owo eho asem ni si ye nka metimi anya nam na di nkomo ba bi no bia o duty no e ma o sa nurse ni de nka obepe na kira kwan ba opie ba na o se enipa nkran po eden we ntimi a ma adwuma ne dey nti hospital ne de omo agi atum se nke omo mom no emra se nka omo bo enipa ho ban na emom eye san bi na eden abesan omo nti omo nyina na ebusuan nyina aka bom e de so yo ape papa no ekira kwan ye boy ho modin bia se ye ne administrator no ebetwetwe common mate se wadum ne phone no producer se pusu no ye hwe ma me yen this time ne behwe na ebokunkun ana afei no ye husu wadum no ampa na okay na ye hwe se The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. Okay. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. Ye baba set isu you know. Ye baba set isu an waje pene so ne betwetwe nkomo na emom fa ko awowo no em se network no ha adwene ene ye ka chen se ye be manage na ye ne na twetwe nkomo nanso so no se network no enye se eye no phone wadum no when you cannot be reach you when you switch off not just what bo apayo what do no yentie biem. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. Okay. Try later no not just one na dum no. Naka me ko bia. Asema naka mebusa ne se. Osedia omdi si ejaja abo so no. Wono na 2 year. Ana nurse fo no na 2 years na homete. Aye me question kase pa pani mane nyi ho na no ma se bia na obusa no a eye question kase pa efri se wono na 2 ye dia na chese papa no 7 previous ane honto no bibi ya ha no enti se nipa na se mo hwe ni ye se wono na tutu o se je na efri ne so dia na chese bibi ankasa ha no se na se fo na 2 ye dia na chese kwa bi so no sentium de o se je ni si ne so no aba fom enti obetumi agye na home e wo kwa bi so
Patrick Asem we name Asem kese. For so be ma asam ni hia pa yi na mebisa doctor say ebra papa no e free ho no na oda ayare paso anase na owo he ne nchemu a doctor edema me ne say according to nurse na owo duty sa abre no e kire say papa no ye say opese ohwe TV na akọ ward ho a TV ni bi bo ward ho nom papa no ye say opia ba unso akọ hospital ya na omo wo eyi bia sononko bi omo abobo bench nketiwa bi ho a wutimi kwotena so eje mfnama ti papa no ye say oh opese onantenante kakra de teten napom na ohwe TV na ewo abonten ho ni bi nti all free dem okrampo ne mpabo na hye no na wagya no wo ehonom e ma nurse ya no odi utu ni ye esesa mpabo no kwa de bre papa nte ne se wote animu ho de a onye mpabo no nche na ohwe TV ni wi na nkambo ante wasan eden aba ward honom na se ho na omo hu papa na kira kwan ebiem se bia se opie ye ne se hin no fa unte hin no fa unte nam so krampo ma hospital na chi wona enwura ba bia fu ho ntima o ma laborers ne do honom nyina se de be o betimi ahwe mpo se bia wakọ hinta wo ba bia anase wafa hia nso omo pe na kira kwan ho a we hu na chese bra papa ni PND na nye se bia oxygen no esi ne so na odipie according doctor ne chese na opie se obetina animu honom age mfana makakra otutu afri yes enti onu me hono me pese mu se onu na tutu ye onu na tutu ye ana nurse fo na tutu ye o se omo ana etutu ye na chese ne ho atoro kwa bi so kakra nurse obeje mfana makakra wo animu honom na wahwe TV na ebo animu hono nso na wo kan se efiri wo mo ana se mfiri wo mo na ho de oso ntimi nyia no e fo se o de asem na ba o mese mpanimfa mi no omko yo saasa mi bisa ne mprebe na ya na se num wantumi anya no doctor se ono mom de ontimi mami anu yi e wo mprempren ho aje se bad region ekire no nya doctor ne kan hun se doctor ne share regional director district municipal director na eden ase inti municipal director na kire se Sompa wo any investigation to search a aje senke channel grievances no through their regional health directorate because omonso shesa department na Asem Mpe Nipa na eden as na hierarchy a ewo Ghana health yeah pa just your region say akọ papa no there be o na o kire say ye pay information bi say be information aside the omo aka kire yen no si ye perfufro bi wa kire dia I say channel your grievances no to omo regional health directorate but hono emu da o kakra Matthias here okay yasem Tony Patrick ene di asem ya chi ya beda ase baba panipa ya beda ase omra samoa Oforisuo me da ase ansa na no until say hospital kro no ye beja ne dia tu adwa no administrator no ebeka sa wankasa na watwi mu a ebeka kurokuro ne hospital kro ne amanfo ahwo hu yie no okay omuri ntio Oforisuo me da ase enche ya chiefo ani ahwefo o patui mu ofo mama mfa yi we ntwa mu kakra na me sister be sister gifty oton drinks e wo stadium waji mizo ni bi mizo no ye ho pepe so aka chance wonyi mizo nane abante bi akodi nyambra sem bi ho akoto ade e de ko wo de ko ya akonna mu a ba ya wo se onanto bi no so ono so ade na otoye ne sebe sika no otoye ne ya sende brante ni gina wo be konto kwa na o isu kia na ne number na meresem no abrante no nya very careful se o mo ka se de be na watam moto ba ko crate ayi bi de sika mu na sa ayi na o de ba na oto wo jesi wo na watam no ko eche se kwa bi so wia okay my friend na won fa but nya very careful na onhwe yi na sebe jata efie na wo pese oba no Oforisuo ho se enoma bi ho no mu a asem we no Ghana eze hwe no ma bi de ntia meka sa ne se first nurse obi yare ne de ne koto hospital na yetane nchen obu okura na obekọ no de keta sempa na se because of se nipa nti na nipa de ewo tu mebi nipa bi ho ahomte ye gitum ti se ko basa na obu an ho ahomte no si wan hu ni hu nipa kura na ama na nka bibia nche na ontena enenne sa kofa no tete sa kofa ne ese ye mpenti
abrofo de no ye na de abahwe Ghana ye ho ahomti o ye se ye besua abrofo na ye bebre e wo kwa bi so enenne odo maami ana papa na obabi koto a eseko obu a wo ko nyina no na o san twa na ni we na cha batanfo no in fact ohwe ne ba na wagya ne ho no ahwe ne maami ne papa wo gya ne wa ko na emu oya na ye nipanti nurses no ebi ye good ebi so ni nipa ho mre anya wo mo nko ye ne presenters obi ho no ma sabi de we o si ni nipa kasa enkoyie obi so no obi kasa ma ni koyie eno nti no nan kasa be de mpanifo se do de ne kraman no onne yi na no dompe nti ama ekutwa sa ade nim ampa ya gye atum Oforisuo be pesa bi busa se Ghana ha se yesi esua abrofo de ya sa na se wo Ghana ha yesi esua abrofo yesi esua abrofo de ya yenua no mo abroche mo konten ko busa wo mo se sa obi de ne bakogya school se wo ko school nessa akra na ho teche ma sa teacher na sa school no ya ye ne den mumie musa abrantie yi me matete nsem bi sa fedie papa na bra bo wo boye yesi wonye yesi o yesi eno eno mo de ye adwuma enye no asem e obi abusu no asem de ye pese ye kan nyina ne se abrantie de ne papa ko hospital se onko da ho na won hwe ne yade papa no no na so an ho koye enti se kase ye de nu gyan so obi be kase ebi a papa na dwane a papa no no de ko obi na de ne ko me to na pokwa brad ma ko hospital me so dwane bes no ne betua ana mabusu bi de me kwa no ne betua enye no ne ye ka wo papa no oxygen sini so a sebe mpe ye oni pa bu an ho amte ade ne sini so se ya de we obi sia pete na atu enu ti ye wo ko doctors be hospital bi a doctors ni bi woni pa ho time but obi su ni nipa ho time na wo busa question me nyintum se papa na tu oxygen no me de me madwen no me nyintum na oxygen yo ba bia ye ko dudru me bia de sisu na duru ba bia yetimi tu na bia wo ne nam na wo da ho se wo hwa na se sa ba na asa de asisu emmom ye wo ba bi wo ho no ma ko gi no me ba bia ye nya sabe ye nkrofo ene ye nyina ya da hospital pen da bi wo da bed so a wutimi ka so me so akwatena ho na mahwe TV ni bi agem frama e wo ana papa yi wa sorry samu na mutu yo so no na tu yo Oforisuo adenti ene yesi ye de ne kura ye adwuma yen ewo mu se ampa de omo ka no yen kosi we su ansa yen kosi pa nipa ye nipa mo amo no so sebe me ne ye de ye nipa be gya wo e wo kwan bi so eti question bi ho a answer bi ho a question no answer no e ye simple ampa Ghana ye mpe fodie ye pe mra ye pe court fa me court ye pe me lawyer anya no asem na ye kan ye anya lawyer asem Oforisuo obi ade yira ope abrantie ne papa no na koto sebe mi kotwa mi dua na manya ntwa mi pieto ka o aye better say doctor bi wona wo kwa yade ne wontimi a ne waka cho se we de mi ntimi fa kwa masa obuzu ozo wontimi kwa na wagya to papa wuti no eno ye referral enti eso ode ba konfa no che ti wuti ensem bi a me tete ne de me hu a ye ya kasa papa no kwa na dwe kwa touch because of yesi ni kokoko kwa no ye twa gu asenso gya tom eti ama touch hwe se wa touch de an ankafo na ese de ne ko sakat na ese de ne ko e wo kwa bi so ese kwa bi so kura ma hu ma masa adu ta ma mo me fa ne kura nya dwuma wo Ghana ade wenye Ghana ha ne be sia oboa me fa me papa na me ma me nkoto hospital ade a chi na me ba ya is waira ene mire mu aye wo 21st century na wiasa nwunwi na sabe ye nimni ekoso o wiase ye nkase obi ayesa na so sabe obi nwatwa ne hwedi mi ayekro sese nkoya o manya dan ye musa abusuafo amutie ye nyadan doctor say ye bam ho na nanom ye wadaro ma ye nyadan anu ase ye nkase papa na yire nti nkoya o montena kwa antimi nye possible sa Oforisuo dum mebi ne so Ghana ha sabe o me de yasam ka police ni bia ya ade no inse se ono betima se o mpanifo madaroma en kre nipa no na me de na ko sesese wo frɛ no se da bi chi se minya me PR ne ye kwa heaven wa PR no ba be kasa ma
question na me busa wo ye kwa have your PR in baba kasa ma masa edu time am say ye san kofa ne yenkofa wo sie e besu abrofo ne dia baby enam no ye nam wura mu kura sabe ye men wo mu babia ade wantimi se abrochi ma mu da aba na we asi hospital ya to wa fa ho e nipa ho na me de me maame anam papa koto es waira akwa bosu mienu ni fine Oforisuo na wo busa question bi se e ba sa no mo koje police yi se o se baby wo so wantimi nkasa chese ye ko baby de enne ne me pese busa se wo mu ni 40 se de na Patrick busa mo se e kwa bi so ho de wantimi nyintum de a enna na mo ya mutu ya mo koje police mo koje ye dan enna mo nyama ne rai but mo nim se ho ne hia eti na mo ko police yi koje ye fine mo je ne ye musa se obi yira na ko police station ya ma police yi se fa ko ya announcement opa fa ko BBC opa fa ko baby a ye musa se extra no mo je ye no wo mo de ko he fa me manya ntia se information center aba masa information center how no de kwa bi so na animanim ho no na omo ye bibi 2 months ni o amene se said na omo yira ya no na 1 hour time no information center na bosumi mienu ni eti akwadai ai de ne papa yi tina meka se do de ne kramo na yi na no ono na call police station e man sa police e no de ba anya ni kwa no na san kwa de ba e kwa bi so because a big hospital a big company eti mu na sasa nka mo kwa ji police e no mu na ma se mo de ba but wo mu energy no mo de aba na wo de ko ai your friends ai information center aba na wo kan say ya wan we obi tiantan ya won tiase ekwan ma kasi yi na kan wo dan dia hey na na ekwan ya yi ni kan wo da pe contractors wo ma anya de kra wo hwe masa adu time ye be sre Ghana si yesi yesu abrofo ne dia yensu mu bibia wo Oforisuo na nse me de me ba me wo tamani wo fie ne ho ano me wo ne frem say yesi abefa enkwara na school mu ha na say ha hwan na befa e omo so se yenua baako wo fa se baako ko school na obi ko fa no e na ofa me man ka ho ti asem wo ye o mi wan so no magege e numbers whether some kind of make on yes be but information do obi atimi information we ya no ajato magege e numbers it is akura no we hia na bibi sa yesi esu abrofo na bo wa na afra wo e na akwasi hu kwasi Sompa hu antia pokra wo o na me ba ana mo fa na mre me sa na ye no but obi ba timi befa mimi ba ko school na se mimi waduma na frem say ye ko ye na ye se obi abefa nkwara no masa etu mi say da no ubaka se me ye superman me ko school na say hwan na befa ameba ai brantie bi na befa ba ko na ofa omo kan onam say ah adi na mi hu eti se nipa no ko kakakai na se nipa obefa nipa boni ni a me ko pe me man wo hefa ye ko mu na se me brother ba na be fa na so no eno kura me ntwema mo ena me ne wo mo afa na mo pa cho oh yes eni mra bia mu sa eti we so bi ye ja ba bi toto sa be bo ba park ne so a enya mra kwan no no batem fom so na aba ye nyina nyintum ni ye hwe kwan ye be fa so se papa 2 months ni wo bi asebe wo ya de asebe ne na ase nya tata ye mu se papa ye fa pa na papa wo bia ne ko e wo he fa 2 months ni se wo didi se wo dwale so aye den but enye obi afford ye be sre se yesi ye bia hospital na kromu ankoa na wo bi se wo te suku a wani bas nso no ate suku ya ka sa se ma ka bas nso no wo a na ne na ba ko ahia na nkurai mfifire Ghana yan check he omo ta so se sa anu an se ya bia obi se ma bia hospital obi se ma bia school anu anu no se ye kwa check se tais na kas na nkura na ekotena mu no ka na ye papa anasa ye den ye nwene hwe ene namu ne nyina no sabe ye kɔ ebi ni Oforisuo me de kakra me kan se afa no mo se ye nkɔ baabi nkɔ ya yi ade omo ke na omo ya dwuba kwa be so ye na omo ya ade o ne answer ne ye simple papa no wayira information ne ye hwan ye na mo de ne begya ye Oforisuo ye tia sesi ye se opa ma me fa mobile phone yi ma Jito me hwade aba na me ba ka chem so na nya ne ate ase nkrofo mienu kobo amena wa sie ye ba ku sim je me sika to ase afam so ekosi sai
ye bu ahwafo ene ye bu ahwabem eti so fo so me de ma de ma ho ase jeto na me ko na me ba na ade ni no na ka cham sa yira wo be so cham say ana me de me ba ja me kwa ba wo fi se wunti menye me ba ne de a krache fa wo ba ko e simple ade wo so ti say ye kope ho bukulong etu na awurade nyankopon Ghana awurade okay ofo so me ma me ka se me jere me 100 billion me 100 billion kwa me kwa tra bruchiri ya no obi say ukuta sika kakaka we o fanta Ghana nya adwuma because of mra eye adwuma wa bruchiri nti ka me pe ho because ho me nkonya akoma ya de bia mra ye adwuma ade we ensi abruchiri da nanso we ye be ye ne se ena ho anwan je se nananama bam nananama gunsa wo ma ye sei ya ye sei sisi ha dia papa yi o mo da o mo na so some farmer region on some farmer region ampa ye de ko region na de ko papa na de ko no hobby no ni wo e ho ne asem no papa no ni te de ne wo koka de wo koka ne se sema na mo fa nko aye se haya dia be na mo na so me hwe ye na so e bia ne hu sa na ye koka wo hwete sam ofozo mawie for kwa bena bla amno ka kuma to yem enu January February no ye be prepare to go to Germany okay I'm Canada kwa Canada ba Germany so hoye kama ah di kan ho anama because Germany pese me kokko na me njaso oh yeah ofoso me dasi ofoso me tu kwa Crespin di matron ka krebi na ye shade fa hospital wo muno na wa wi odi amanya nye kwamna o betima be me nsawe odi nye kwamna se what trend is playing out the man trends me kasai mete so ye kwamna wo debi mete so ye kwamna no ne kwamna kwamna me kwa de metin passport abekere oh kwamna me nkasa kwamna wo tam na wo se no o da so da wo se majai majai asem ne kwamna hwe ma peja international issue ne da wo sa majai ma peja me sa ovosio okwa buchimemwa se obide ni maame na yere ni ba eko hospital eyo foda bibia wie take o particulars bia wie se kimwa na eko share doctor na nurse nsa ye ma okwa ma okofie abucheni fidu bibia obadwun so wo mu otamo a omo cheke emani menyina ye adwuma obi ho no mo ana sebe wontimi nsore anwunso ana wontimi nya nan ye wonkrofo a omo hyeda eyum ebu mo pampet pampes on sheda bu mu na pin se de ne ne manema eyiyi omo ho emo eduhwam emma nipa oda ho no ne wo ye hwam eya kono because of hospital wure mu a wotimi da babia efom nyina nuru ewo nyina e kama Ghana ha no free time wa ye wo me ebesi samri mi me hu bi ewo abuchetu ha me hu bi da de minima ne se ya boprer tam se ya so Ghana se na mabai yesi wa okutansu hye ne wadua ne fa ko papa o yare fo o ye hospital kase bi okuro me modi ye tonsu hye ewo ya mi na me ka kire wo bra me case su pain Allah wallahi kasim billahi osim billahi Allah me kam bi asese obi bi yale ya Ghana ha na obi bi yale na wo see doctor mom any nurse mom ana nhwe wo akasa obi bi dia me kam be pan nice asemato ofosio se metuwe na me yire yale ana me yire nyem na makọ doctor kesim ana makọ nketuam na me jam yire ma doctor ana nurse mobile phone we obehwe mobile phone sa hwe TikTok sa ama me yire wu ye Ghana ye nurse ni doctor wan ne wo mre minua kobra kondo wonye ne ba bi ko obi di sika bie ni tirim ana ye frame na apagya ambulance aframe na ye de na hia me kofum emergency me mo obi adinti hospital me tema budin bra se na mi ni sika shimbotomu a me kama bra ba me boka dade na kama hwena me bra yesi mpeni ho ni timo bie we da mu je eba yesi mpeni ho ba me kire me masem sika mu no empa bai immediately me na me ka kire o kurim
me say no be say me kobra ye bo me say konfo no che ho conform agency I say konfo no che I will tell you you didn't bedru ben na o'clock ambulance funding ben na o'clock and me stop ambulance say mo obi anko omunyina ho metua saka za tam no o say for the ambulance in the yen shada nyi sika na mo free emu wakakra de a ye ju bibi kitwa bi but me ka chonso omunyina waka bia metua because say omukwa doctor for no hu say ambulance na do mbaye oh serious e wo me na me ka chiro bla me nwia no me hu mete me sre ko doctor we ho na we to ho me didi aba ko nurse ni we ho we si me ba bra e bona ju 12:30 e ho ana wo chema no mo ma ne ho me say satara mo fi dadem ti security ni say enye odi for boni no se bra yemi o se dey asem se minyo no say ka ho wura tokro we mu bra me wura tokro we mu e pa every a seconds na empire dey aba na ye twire no 707 million na me twa ye kototo no ne wie ye no pane ye mienu insho ba ko dia kanyina ye meka ana ye di man nipa no wo de wo ye bema Ghana ha fa wo nwia ana papa wo yire oba koto hospital yi woni dem so pada kanato esi wona ehwo apa awawai chise overtin make it and the make na wo table no so ye kama bra se wo ko kaza rubber ene wo cap ho papa ya ene napkin asene a ye kata ye be nya daje enti de make kan say ye de ye nwie de be ye emfato na me de min Ghana ha no ye nyie ntom nti no me ni jepa because ebo 4:30 ahoache a mai kutansu osi ni meme kutansu osi ye ji yiri obi ya kiri obi ko sese ni nipa ho escape of shopping me nam ka tell edo nyime so abra wada wuruma the same thing enti yo Ghana ha ne ye no ye ntimi ampika brofo no enti mumfa sasu no nhyem se doctor benya daje ahwe wo papa na so maame can never happen ensi da ye Ghana ha no mesi ye Ghana ha ensi da ye wura kanya pon me ma ne ntrinkwa emre bi o kasem bi obodin wo radio so ntimi bodi wo so ono ne nwia safuma for your hospital doctor Mbwa oso koi wodo ne ni ko so behwe ni se ya no ko osime ba munhwedo yi senye nipa oja no ho no kase master monfa me papa se me nwie nko South Africa se abrochime mu a anka da de kase mto no Ghana ye suni ye ban no ye yampeka brofo no nyansa kuta o yampeke bi enti ampa wo ho ne mpa se office agi se wo watade ye hyewo no mpa bo hyewo no eni wanim no ati fifre kama ansa ne ma mpa wedi bibi wo no ho ampa so spray no e ba no so ye kama yes eno de unya koduro mi sa na dwono o na mi free da dem ti ja keka tos kakra ampa so se mbuto munya anka dade ne kamsi mi nwie kobra kwadu akanya ne enti mo manye fa sa ne ma wonye ene ye de we ya de sua ye hwe nipa no ye nyina ye boa ba nim de akuta brofo no Ghana ye nim wo de obi be koto no ma bra nyamre woni bra dia wo busua no wo bediro me se wo di agro ade ye nwa bofra ketwa kama bra ne nsa bibia ye duma bia wo ye bone pane ye wo pane bia ya ne ye de bobo nkora no ye wo bia wa ma 6 months pane 9 months pane sa pane no udi agro last one no I brought here said 12 months and I say last pane ye 10 months and 12 1 year okay the minimum say last pane no 2 years no udi agro abra wada wuruma o ye be boni be na oba no na sia na oba na chia ade doctor na se nesi unia daje etu opentem akwa na print opentem ya wo na ko ne kase so ne nan omonse na akora na ne nan ni otwukum ba broni ntisa enti se wo ye doctor na se so be pick doctor broni enye wo ye patient na so hospital na so mo bi antra ho a wo nurse ni na ono akwaba na oka ne na mawre ne samawra one ne boyfriend din komo on the phone so enya feelings no and na ka che so metra meto wo papa ana wo ba enim
ye boy ye ho de ne ye boy ye ho system nim ye mo ye ho school sem se minwe ase ye bre ye nyina ye kese nyina wo asem ye bre ensu a be nom ne drink be nom na ye bre ne mumum ye mo ye ho se wo do bi ko hospital you matter what you be si bia no ye ma utam se doctor fo be hwo mu dia ye ma kwase pie ye ma kwase be tra ne ho a owura tra ne ho hwehwe no na ke tra ne ho aka pakokora yi akokora na no metuni din me wura fikura akokora takum aka kobasa because papa yi say de no omro kan e bie na kokofo no ye 20 no e na di pressure aba so wotu na so ye de kura ka so jawa ai mi sheba so oge ka so jawa ye mi sheba so fa fembra ade a wo kan me de to so we gina wa ma de bia ye ka se wo a hwawma piao okay me asem ma komu deep ya papa no so dua bubi na ye mfanya de sua akwa yo papa wa hwa no so ne won na ebre tio me no ma bi ho no ma ye sua de eti na ye ka sa se hwe de na pokwa breaking se ye kan sa akwa na eno papa wo bi o tene ho a enke bia ye nkrofo bia ko hospital bo se ya so no oh man we dey had a trouble na ke ya bona bomo kakra na ke na ko bibi won ho no na ke ko ta oh movie we ha obey ni say yo omo kwa no ma sa pagya no de na koto no ma 7 kama bibi kakra kwa no ma prama de wotene ho no we di obi wo ma de ne koto ho no ma enam sasabe ne no ma bi o ye nti no woni obi a wo we no so obi ye adwuma okay oh nti bra me ni ma no sie no na ye besere Ghana nurse ni bie no wonu ma wadaje Emma patient, me na me catch. Oh, be what that. Oh, bra. Oh, what that is over channel. Ninka so na da so we no. Oba hwere titi ne nro panie kama. Bazi o tra no ho de e bi ni ho. Mimi si bi ni ho na bi so nsinta. Me da wase buru ene ma wie. Enti bra. Mumba ma wie. Okay. Yakɔ na yakɔpɛ trader shako pada na yenom efrise trader shako pada no abadwa so na ni dwa so aba no eboa de hye ewo Ghana papa trader shako pada emframa gina uyem duru ba bia na woteta yi mframa bone nom trader shako pada ebeboa wo na ade bia ye friend toxin no eye poison ekodi uni padua mu a wanhwe ye namu a bato nanam ense do nanso trader shako pada eba ye no esanse tete atempon na ye fa so no bidie no eye duro kase pa se eye poison na akodi uni padua mu wo waka wo yenya nkyira ka wo abo bia na no ebo bro no obeka wo bia no no trader shako pada empo so obi de wudro agunsam senom na ewu efrati asefo asase so a yenko ne yenko no trader shako pada ebebo yie pa eduru ba bia de bia fe no drug overdose no eduro bi wa ye de ama wo se etu yade ase no se de wusi enom no abro so ne bro abro so na ma homete wanhwe ye ubewu a no trader shako pada ebebo wo yie pa eduru ba bia cholesterol no ade no abro so wo nipaduam na se de misi no trader shako pada no amamafu no ekofom papa adanse die kase pa eno nti no se wo pese cholesterol no firi nipaduam a trader shako pada no no wafu no se de esi so no bag no eso dodo eduru ba bia wo koto a wontumi wo hye so a wo ho ekere wo se mpaboa kura na wo lazy a eyasem kase pa trader shako pada no sabi edigu glass mu a akutu no twamienu chim efagum na efanom cholesterol no ana asade no nyina ebefiri woni paduam ye no trader shako pada no bia ebeboa ama ye kidney no adwuma eye no ebebo adwuma papa eno nti obi bia da osa aye no onum trader shako pada ebeboa no ama nyoma akonkan se wo yam eyo yam na abefe wo se amada sane ehu de ye no trader shako pada asokwa mampon woni Pentecost asode no ene ben ho open dudum ato a foni echirim ewo ho asokwa mampon ana ba bia tonuro etunuro ewo ma Ghanam bia okwa ubenya bi ato Freddy Mensa ba Daniel ba Apidank Colina Keba Misty Eba ene Blazer okwa ubenya bi ato trader shako pada ebusu se chapo yemfre ewa homatrufo we so 0243 943413 0243 943413 and 0260 898914 0260 898914
8914 yekopa trader chakopa de chira kwai ebeboa papa yekọ nya kwawo ya yefie no efrise wo se nya koso bonkania yebenya koso bonkania dia ene na abadum kumase abadum ashanti Joe Apa Electricals na Joe Apa Electricals wono ena kofa signal cable eno eye wire sa wire we Ghana wedan wankasa ena yehwe ede ye signal cable no enti eye Ghana wire tetetetetetia eye Ghana wire signal cable no eye Ghana wire eye copper wire eno ena eboa na Ghana for ye nyina mahoden kania no electricity bill no baba no na eso atete eye signal cable Joe Apa ena akofa aba signal cable eba ye no ekumase enetema nkran enetema ena no mote so emfaso Joe Apa hu ye no se debi ye behia bi ewa santimam ye behia bi ewo kumase eno ntina me friend abedum kumase abedum ashanti Joe Apa Electricals eno ti say ye the signal cable ewo ye ifia ebeboy akwani nyina so ifia hodo pii no a enhyehe biem nyina no o matwetwe wo ya na frim signal cable ena sabri omode ewo ye fiem Ghana Standard Board agiatum sa ena Energy Commission for so aje atum efiewura for aje atum electrician for nyina so aje atum a sabre signal cable and efia hodo pinu a ye de ewo ya ebeboa ama ufie no a ehyehyehye no nyina eto ebetwa Joe Apa Electricals Asem Mpe Nipa say empeprade bia de wo ya fie ana de twenkane bia no Joe Apa uba na kache na so ya obenya bi na wode amam auto underground cables nyina sana transformers ahodo nyina no Joe Apa Electricals say ubenya bi ato ewo na kache signal cable aye wo ya bia sabre na Ghana fo nyina fo mani enkodu so efrise ebeboa amanyoma akonka ye pa eye kopa wo ya so ena wode aye signal cable no na Japan house on MTN no abrosa kase no enedi enhwani mo kumasi kropoma se wokwa ubenya bi ato PZ afam ho RCC tasiro denyame wokwa Joe Apa Electricals ubenya bi ato ewo ho wase ubeduru ona kaso Osei Aboagye Sompa Asem Mpe Nipa eso ena otifri ya wo ho kwan se wotew so ba bia wo to bia kọ ebia wo de ka no ebekọ akwa jaw na electrician fo a mo ba beto bi wo nyina no wo discount bi a wo de be mamo se de be ya ebebo amanyoma akonkai ye kopa Joe Apa Electricals akira kwaya ye mfa ahomatufo we 0246 905898 0246 905898 and 0543 934550 0543 na ye copper signal cable echira kwai ebeboy pa abedum kumase abedum asante Joe Apa Electricals ena ekofa bae abrewatia Ofoso bema Crystal B e London ye chia no hwedwumedie pa ne diaspora group ni nyina na Oforisuo bema Asem bi say yesi aya na obi sase na who cause obi bo no nwum na who cause enipa ye wo on my Ghana mu ase no make an say bibi mem ase ni titu ne ye my Ghana mu ase no see aya de pa na ye gemfonso na tum no lalai ene ka atemu dansi Ofoso bema when you go to that nursing no law now we have something say nursing and the law that negligence any more practices ahodo a ekoso ewa ya sabia ya nurses ne some of our doctors any midwife ne entem no anase omunsam na ya ginsemo the truth must be told me akasa mama ni hunu ya me kwhia ya wo menhia government hospital say ya ka by the time obehu say wo ne asemete no afa na ne ya ba be krokro wo omemu asen akumasi asen ma yete ne se wonni obi bia owodi anasa obusuani bia owo kakra wokọ hospital some of the nurses some of the midwives some of the doctors they were one besia mishandle wo no wan kasa rebe ho se wo yare ye krampa akwa ya sabia ho obehu se nurse ni bia obi chabina pa wutimi hu se wo akwa wo aka no yetimi se wo tutie wo ho bodie akwada no ba da be wo ba tan be ya wo ba me kwa wo me ba akwasi Sompa na sister bia wo ba ye wo makọ no home premier sister yi bob la moja ya oti moja etumi moja etom se okura udue ho ba wo ne sa na tie nyame nko akura ni bo bia yi nani mo pa mo mla ne yenko date ni wo ho o ma no mo wo duty that you know
na me kura de omu ye kyese wo kwa ena nana hema wo bia wo panie bia ye de wo ko theater na say yi ne ase bia sori kura panie bia wo wa e bia wuntimi nante no said you wait aka say also dia wo bedi ohima wa hase nom ena wo dia won keka ho kakran madam keka ho why madam mauna so why as if say wono kura po dia won nyale da na say ne huni pa nyale da na so no kwana so mu nua no mabusuafo yare a kɔhwɛ korɔkorɔ yɛ ɔmo de ma wɔnom special word ne adi ama wɔnom okita osika kora sometimes so pɛ baabi kama ada na sɛ ami treat okura po na wontimi ɛyɛ bi ɛso ɔmo nipa ba ya no wobɛhu treatment yɛ de bɛma no very special ne adi ama wɔnom na wɛsɛ asɛm wasi medeme me nipa ba na anasa me papa kwan bi oyale ya na ɔte ase Nyankopɔn fa ne kransie na me de na kwa ya sabia na me say eniema enko ye ntin doctor fo ne nurse fo mo hwe ne mame na me ba ya yese me se kwan bi wa sole adwa no kwan ye fa sa up to date getting to 2 months ye hu no ofo ayi owusu be ma bese o say god damn it ye no ne say na me de me papa ba wa ya sabia no fo so ye di hospitals ne clinics ni bi wo ho a enye se bi kura papa no e wo mo bi wo no na sam e ka se bia wan hwe ne bente bi wo ho ana ye nyu obi ma na ntina ne ho wo bi wo so obekọ kura no me call mention hospital me sister ko ne do otafo e betina me nti o ka che ne se covid-19 ayi nti onko fie wonko fie na se bia de me ko ba ne madam kan we e no beba ne asase saw niama na ni aye ne prekese na nyame nko a nipa ba ko pe ya me don wo wiase na kasa kire me e kasa ni pakro na sa nurse fo ni bi na wo mention hospital ka bi take wo mo on yes me pesa me boso yesi mi nja manenka wo be kwa no wa de bi asombo wo be hwe wu hu what you say na ya kam na me ka nipa ba ko pe e na kasa kire me e ka nipa ni bi wo ho nurse fo ni bi wo ka me take wo mo on yetimi kwa obi timi kwa wo ni ate na se ye wi ani ya pam ya ka chani se bia me fa nya digidi be hwe na se ni papa e ma complaints ya kwate na se e wo se ka se me mpagya ade mu odo e de so obi aye na bia e ye friend se CS anasa bibisa no menye se no ye nka nkyere no na nipa ne kon de onim so awo normal awo enti ne ma bi wo ho betimi aye na nsape obo se ne ho ma asa tete e no je se esa akopam ye kopam na esa tete fam na nipa na akwa ya ade so awo ne so wa we abusu mi nsia no wonka be mada na ade ya ne se be ma na oyire te no akwa awo so be 40 days an ho ye fe ko se boso mi ensa no ni nyina wontimi ntemako what you say it is some of the negligence what some parts of it a nurse for ne midwife for some of the doctors no it need to be stopped. This a nipa ya yana ekodru court ma menchia Modesta or your HR or Ghana Health Service. So almost say yankwa regional we will go there. Aye. So what say yankwa regional wa we will go there. Na ye ka some what dependence be ye na say yakwa gunsa any ya say sometimes we be near the akwasha hu mu ade. Oxygen in the so out or send a home ete matimi oxygen no minim so man taking vitals at that time na 1 to 2 or oxygen free so no. E won say bia ya okay when we die mu na adwiri mu a anasa bibia tesasa ya so person akota TV akota abonti hwe TV ni aye security bia ni hospital wa na clinic wo mu ye hospital kese ya pese baba mu din sesei na okwa ba bia de obi apa bia no e ka esa papa yi sanka na de bosa wo dwane e bia akwa ka be hu se ube hu ani anka be di nachi sanka papa no de kapa wo ho a ka be hu ye be ma ni security wo sese e se nke se mu se wo pie kra ka bonte kra ma ne nkotena na so no ye nim so onye obi a ri ne nchen e na onye ye papa onye ye wo fenti no ye se ye yi ka kwan na nka dan ya wo se kwan ne tere wo mu nyina relax no mo te ho na wakwa je police report to say them e dey free police for now they quarter information center. God damn it. What me afa ma Sompa na ye ba ho a mo be ka cha say na say in case ye cramp na mo be boa ya ma ye timi aye na where were you? What were you doing? Satam na mo ko ye ba oyira e be 2 months ni no adenti na munnim Sompa kwan say until say ye to na mo ba wan say na say ye announcement na mo betimi aboa ye e wo sikasem. Ye for so boarding in our hospital no
wo munyi ntum se de esi ye no entwa ye na sempa bi wo ho mun kan kira busua na wo munyina na wo mom na wo hwehwe no mo hu na ebia ne nyame aya adoma mo mahu no ye nim papa bia ne dabda bu kura ne sete sen se ne tebia mo sesen se sen ne niam asi ko ye nim papa wanya mfinsha be se aduonu mo ko okay so wadnya aduoson bu 77 years wanyini wayo no man ya no na ho oden ye sen so it could be sabi kura ko bu ahwe ba bi kura mpo e na bia wati na nanom nsie do eti ye ka kira hospital for no one mo pass empe bi nkan kire ye na yakopon ya adoma enim say this week we ya ye be ko wo mo regional office wo ye nim say asibo desta so ye benya wo mo makagila panyifo akanyina na one mo ahwa aboa na emra kwan e braso so ye di wo be serve as a deterrent ye di wo be yes scapegoat na serve as a deterrent to others na sadie na one mo ko wo mutete hospitals one na ya no mo ye no e bi ye adwuma so ye mo mabaso enya doctors ni nyina na nurses fo ni nyina obo wa woni mu da wo be kwa no said obesi ma rose wo menhia government hospital ma menhia no o ba bia o mo hwe nkwada na next ho no wokọ bi wo ho woni mu da said obesi akorokoro wo no enya asabgeto a obi wo krampa wo ya ye osagye de wo theater krampa na o plaster why no abrosan no so sisifom na kwa next one sa no ma ye katita shawase na ye say sifom na wa akọ ombese obeso it is your duty you have been called so wonim sa wonti bi nya nurse adwuma na better resign na munya sa muti wa da bi no muti wa na sebio wakọ ahwana no ne boyfriend e kwa chat ene ye telegram ene ye snapchat ene ye video call ni ade no it is time mommy gidi say empanyifo ye omuda Ghana Health Service I don't know one mo etimi tu na mo bi no mo mamra ye adwuma na akọ some of the hospitals na nurse for the midwife for the bi wa for so be ma dwuma die na omudi enso ani me say papa say na ko de car and come be man security say eya mo mama ni nko papa yi huma ye ebia wode ye ka be say 150 million na say 10,000 esa say bibi said wodi ntino obi ayi nani e na nurse na go fa apaboa hye ne de ebia odem say wo boa no na mbom wayira omunje ade ne ntom say wo mu ne ye de be hye wo monsa hospitals wo wa be kwa ne ye ma nipa ne hu nipa ma wo ho because e be krampa wo so yale aba enti anu krampa de agitum na mbom samunim samo ye adwuma de amachi atomo so that is why ya say ya abayan tua allowance amfa amamo wan fo market tua amamo am call strike nurse for call strike na abayan tua sita for akọ bia sita for no makwe we national labor commission and anyamla kwaso ma nurse for gas o mo call strike eni na here betua won allowance no mo ka ye de amawo mu enti aka cho mo say so wo mo ye adwuma de o mo nya ne ye na o mo nya ketua so na ketua no mo je so mo nya ho adwuma no mo ka say uniform na hye ye de bojobu o wa o hye uniform na afia no obetete na wode ache patient na mo patient ni nti na wo ho enipa nti na nipa ti asente no ye ma ye ni nkwa ye adwuma no na nipa so a ye beje ayasa ne ayahwe no ni titu ni wo ma wo mo da ya afo ne ba no so no ye ntweti wo mo fa na woni ba bia bekwa akohia wo bi apem wade afri no ho asem o asem abrewati ahiti o ma panikufo ya de bi ma panik dada akufo nyame hira no o ya de bi na Ghana obi antiase abro ma panikufo ba ya na dwuma bi na ya ba de bi no de man korekore fi se ade bi e wo private man wa ohweso yie etie mu se ye ho se ajabo se kana eye private hospital ye musa se ko be yira na ye musa se ajabo se na eye private hospital ko be yira na ye be sra asibiti no ye pese be bodin sisi ye ade omu ye no ensemfra na wo pani pa ya ba ho waje pani se obekasa ka wo de ka bibi we ene emprenu ya transemi so na duru baabi a ya na ehiafo emobo ewo Ghana member o ga se papa wo yo defo eno apake Benz wapaki Range Rover ena nurse fo no hunu se a doctor fo no hunu se papa we wo ye defo a kombema ni akono so bia kra na ne nchen a kombema ni akono kebe man special award se kodam bio wobi o kra no a ye hwe ne yade no na anu ode kwa na ye man special award o mo cubicle edan kitenkete bi o ne do akwakotu esan wo wi ase ebetumi aba ebetumi asi asem de ben mo ka kire busuafo yi
asem den ben wa ka kire papa yi mai ni ebusa se hwan ye fa so bo mo no a ebi kura se gen ye mfonso no firi yi ano brebre ma ba to onyo mfonso to e ko kan je se ba regen etu omo tete regen omo office no otu omo ni masem si ho ana wo mu nim de si ho ye besre baby oman no ekwa akɔwie no enti saa so a emra mo said that the Ghana Health Service mo de ba ye say si admit obi ye mo obi enna ne nkyɛn no mo nsa famra empa na se kura na kanena na bi da ya ko bedi na na achi efiri so bia ntoma go ye na de eduru ba bia hospital kase bi mu a konfa no chukwo a anasifu mu hwe efiri se wu a asi ho no enra obi be wu ho etie na wo saa o ya de no hu bi nra obegya mu awu sana nasifu ni binom ye omadwuma ewi a yesi wi a sorry o makan kase se ya doko ye musa sa asem o ya asie ke US abrochimam Germany abrochimam Italy UK ohima kromu a hey eno obi ayira free hospital o ya kom dia chope mu odin anye Ghana ha Ghana fo mfani pa ho enkaka no mu a omuni bia hiafo eto hospital no mo hwe no mpa Asem Mpe bi kan kire busua no e wo se papa ne ehusu wawu anaso otiase tie paniko akoma to ye moate ye ni abrasem no so kra che ho me kwa no ba bia na me na me de me kasa be kwifa no me kwa bie ma no ase me kasa na tiafa ba bi foforo nanso ye nyanya wo mo num asem no ye pese wo no atu na num tuo ni ebusa no no obji ya no se enfonso de firi won anase mfiri won duru ba bia tede ya tibi nanso so no ka kum se ke agini kwakwa num enti kono a bie na no na ya de pese ye ka no ni adidin yadidin atato a kire wo mu aso mama de ase bodi na sanya ye adwuma enipa hu ye o enu ti abra so se ewiase no ye treat nipa bia equally eno ene se o man anantu kasa papa wei ajabo 7 produce samanu susum na so kasa se wo defo bi a wo kumazi kropoma wo defo bi a wo sampotem ho a wo wodin Ghana sikafo ko bia ena ne papa no no a sansa fu we 7 produce akometumi de adi no enye yie ti papa ko akoma to yem ye ne di akire pa okay dankeba complex wo frew se ye pa yaresa dia ye ko dankeba complex na ye ko sa ye ho eyade if you dankeba complex ba if you do me nsani omanfo dodo no na ebo dankeba so na pachi number 2 sabre wo kwa omanfo a eko dank so ko so ho yade no nya asem keto akra na dankeba complex wo say emfidie wo de aba no esanse eduase no ama me ne wan say ye yade no ntino se ukọ na yaresa bia ho a wodu se afidie no na ba che yade kro na wode ho aduro amaw enti danke de sa wo yade na ukọ na so ya wonche sima na wa ma waduro na ho etowa ne sa amane amanfo a wode abasobode ema dank eni adansidie enya asem keto akra ye kodanka ba complex anjujo ya de stroke no obetu amawo enam san ya de emfamfa ne fichire obetenete enam san ya de no manfo efuru se eye normal no ye hwere yie efuru se enam san ya de no chiremsu swanso no ya na anoden papa ye kodanka ba complex a ye konya kotu esisi ya de no ase afri ho dan proke eno de bema danka ntima s ntidi madedi antontom no ehwew obetu madedi ano ase na wodi amount danka stroke rheumatism the sasabro chese ensu a etutoi emu awo no sasa sabrofo no a omo yare sa yade no rheumatism no ya no omo abreho omo boye pa enso dank okwa obetere ten na wodi amount phytocavino eno ene edi tukoko na ase na dank tonic de na chese mujadru yankonye bi ya wedie no emmoma setenkom yade bi amambo din enanwumre bi dank se fabra na so ye obetu ase na wodi amount 0266
593330 0266 593330 and 0244017556 0244017556 yanko danke ba complex na yikotu ye yade ase yempa bibinom ansa na do e wa ba no yene no entwa nkomo no so ye pebibia no ma ye mizo drink ye 5G miza ye pebinom efri se ayi yo no abadintuo ene apontuo no omanfo se udi mizo ne 5G servo a enwoma akofom amawane sa menya bi no eduru ba bi na se ukọ ayi na obi keka bia arewo asefempa enso abonso wanya bibia anom eno ena mizo ene 5G miza se o manim guase ma da bia dada eno ti no ye to mizo ene 5G miza ye yiyo no ebeboa yen amanyoma akofom akonkai ede amayen manager Daniel 21st clinic Shan overseas ubenya mizo ni bi sa ena Bikan supermarket sister sewa enso ubenya bi na wato ewo abawa post office anomanje ubenya bi ato Mama Esther ewo Articom Royal Ventures Baptist University no abuakwa nchemu wa ubenya bi ato PNC Ventures anomanje taxi rank wo one Charity Hospital Junction no na edi ehwe ni mo yenkoto bi ebeboa ye pa na Sachi Enterprise ewo Asafo Abinchi ne VIP car park no edi ehwe ni mo Star na Kwaku Orchard Company Limited Kofodua Eastern Region Asem na mekan ukowa ebusu se chapo 0243 329414 0243 329414 yenko Eastern Region Kofodua no mizo wa ton ho dadadada ebra na ne performance konwa ewo Sompa TV Sompa FM Tombi kogu pub no supermarket no Tombi kogum ton ete so mfaso yenko computer so dwade mnasisi ya na de oba no ye fa ne koyenim Asem Mpe Nipa Asem Mpe Nipa Nipa depend on Asem na eze mbacho fine na ubutu sise ye ubutu fine so ye ajami bitimiti ho na mewe na tibi a mewe ye Sompa okay ana me 5G jutu mani na eze onu hia 5G bio ana meboa 5G ni me say you na mo me na daka makwa da makwa nka me because aboa e wo kwan be so aboa wo kwan bi aso itimi bibi ana esa aboa wo mpaso asem mo nyanya atomato se ma bi ka ka me mpenya esa aboa wo mpaso ana onu mu so nya oh there be empaso there wadaroma o se ewia bo na sofo so kasa ko ye nche odifo enya sofo kra odifo po kwabena wabe kasa ko sofo ban odifo enya sofo odifo po kwabena aja so pa wono wadi ka ba kasa ko wadaroma sabe pepe no ba de no ba kan obeye nyom entipacho rap no wadaroma said na wuti radio na mine no eye mizo rapper na ede no wadaroma ma me fa the same beat ma na chire tofia kwase na nuguase obegu ye no wo de ensem fataw yenko me ba jo ko okay mizo I just want to know me omona samoa me number bi na fifrete me na me se no me pepe bi akono mizo me no mizo no so say wa if you want to call G5 no me saboa me e dia be na me nya bi be kanfo ama wo se bo mode ko Sompa FM na ho na wo benya bi atu ene ne buo ni nyina e ye fofofo ni nyina so ye de wono ma bibia ni no akọ no hold your fire. Hey! And no mama to me. Wonderful. Debbie, the macho. Now to say, young go you. Me walk of us, my myself forward and Harry. No, well, so good now, I'm Sana. Messi, Sofunia, me number be number call, baby. Me feel what ban and fifty men I'm saying no. Men miso, me no more answer one I'm got to G5. G5 me no more and I never want anything. So who be up to me so Sompa FM. We do Sompa FM man boy for Bibi will be here be an miso. Ako Bibi him. It will be up to your cramoni way and why you bet manum be. I read.
Deɛ tiɛ de sɛ we no na dodoɔ kakra wo po dodoɔ obi aso mi sɛ ɔmuna samu ampo dodoɔ obufu kura anya de apo dodoɔ de o da bi o de nya abotre onim sɛ kuma sɛ yɛ din obi yɛ tie Sompa wo ya we de Sompa obi no na unje na mfa na ba koti ɛno ntimi srɛ wo nya abotre me omona samowa me nam baby me call baby ba ye nfifrete me nfifrete me na me pe bibia adwuma ko me pe bibia adwuma ko eye mijo me no mijo en anso wa na me so age me G5 me san no me ye na ye me de me wie ye na me san ba se me pe bi ye tu enti me tutu ma ko se obi amra me se me call me nche na me call anu no twaso Twaso me call baby ba ye no ahwa na me ye campaign na me ka che obi ase obi enko Sompa FM oho na open dodo a obenya ade we kremoni no obi anom usum bosom usum nyame usum kremo obi ya betima no drink sa drink ya drink ya wono mo a bibia bi wom akọgo wonim yay the mobile money name me wa I got me said one CD. In fact, if you are Adam Bobo boy or my hidden nominator, Lieutenant, touch it down. What's a rap on? Okay. Miso 5G meza dem wa ye du if you say odi for pokwa na rap no omna samwasi ti rap oh dem ha yo kwaku rap we dey no den Debbie by microphone Debbie when ye mfena mbasi say you no ye friend naughty by nature okay on the sankrofo man naughty by nature minimum rap no you're not by nature. So what I say now, Obi obey say na mijo. Hey. Okay, yeah, call 0551-931-931 0551-931-931. Yeah, hospital Emra Hospital na semno. Yeah, come la say 0551-931-931 0548-931-931. Hello. Hello. Ma Amelia. Ofo. Me ba ka ma na be ja fo nyina ajo. Ya jo so wo papa. For any media me ran ho. Oh. Ni pai da hospital na otini ayira di. Asem we de anointing. Omu dodo na ni pa na dodo na ni nta nwa bo chese de. Abrewe tie kan. Me kwa wo baby ayeye me stage sa next ni bi. Obetwetwe ma homa na odi desa sum obetwe afa be bia ha no na wa map na koshim na ne bo asafu eye wo yi so no person o kan tia no ye wo ho adwuma do do na ni pa so abotre kwa o mu hwe yi okay hello good evening maje so ba bia frefre udin yentie o and I say, but I'm so going to see a couple of days. Okay, and that be a young ransom, as they say, you know, you can be before you for life of hello. Udin baby are free. But because I free. Central region to Kwabla Afu. Panipa yentio, fifi mantemu. But I need to find some number. I have a whole assessment say, do baby, who call hospital and your bay on an air of your chip. Tasma Moki, it do maybe not by a ring. I was to fool. Travel by hospital moving. Na mine the baby muja na the benjiano mine ko no ba so binya muja so ye doctors nka almost omo man ba na nche bia na ma papa no so da hom ti sha wa ire fu bi ni papa isi omo hwe no mu ibu isi omo ko mu we e mu so omo no mu tete o ya so ko kai so an kan ya o si nice we do kwa udi agora
ọgbọ pani one obey rubu and I'm a shot in Rufuzo. Yes, if you have a careful, my conako to prove the crown to Minka. Hello? Hello. Baby, I'm free with Dean. But then, more baby, make us a free text. Yet you. Yo, me bomb a basket, but you make a anyway. I want fan to who maybe a boy family in a the massy. Now, means it at all, I can say. John Hano, meaning ye panaka, meaning see banging cry. Oh, and may go back to the hospital, some of the king. So, the Abaya hospital, they pay attention. I take you record to the Friday. I call them. What will mean your phone to say the booking? As young men, Papa, hospital also be monitor. No, make tell Mogutan will be at the office. Yes, some of them can say, no, be our yard. I say, for Cotrabo and the DFT. No more to up with some woman. I'm an apple now. I do with you. I don't want to do. Oh, the best friend for, and you must do a while. Ghana for Monday says, the Amode boy, I'm on farm wire. Become maybe I will sit and go. May I hope I'm born some who be a man with the echo. There will be a man for you who you. Oh, and no, him until I say I brought you to Ghana. No, because there will be a then you get to a trouble. I have opened me into 100 million. Money, will be anyone who is not a new bidder. And some pay a new bidder. And not a million and a thing with food and Katabi, you wouldn't be fun. I didn't know how much. You know, your partner. If you are better, I told hope you and I said, you need to be in the Yatima. Someone can be my okay. Hello. Because I'm interested in the film of Pambo. Yet you. Nakamia, hospital corner. A doctor needs for Munya. Almost come up with a community that. Come up with you, Kumo. Come up with your come a person who Papa Bremy, and who may be a Papa Cosidia. Because in just hospital, may I remember calling my team, minimum Yabaco, or film your mechanical. The doctor now want to be 131 now. Mushe, you call him Quella by let me food at Asem Mpe. Me, I mean, call word when I mean, call down. Sompa. Me, I mean, I don't call word when I made a word. Now, what the American next, you're going to come on and call no one in this a demo. Said almost same way. You call word. I mean, call them call I mean, call down. Now, me, I reform my banana man, my antico word. I'm calling public time. But she has some one of the moody. Hello? Hello? Would you be free? But I'm from the free quarter issue. Okay, free. But I'm quarter issue. Yet your penny. But your next for some America. That's what maybe you make just papa be na you free hospital bio enye nurse for per se ekwan ene bambo a omo ede bo ayarefo se ayare ni ebepia free hospital wa bra ya gina to hwan nurse wo hwe no hwan nurse wo hwe no so no eye nurse for asade de but enye nurse for sade ye ka no no eye denem administration no eye asade na me srema mien kan yi bana awa ile kina na ba bi de ne kwa mutu kan so it was a different what can okay hello next one so hello yentie e na kaza free with din na kaza free manufacturer okay na to say Ghana ni say na suppose be wo mo so anu ebinum obakwa TikTok na nurse for utimi so mo duty mo wadwuma enso no mo ye TikTok enja wasen ka Ghana mlano epe bibi dikte am zanka nurse ni ebehu se wo TikTok ye adwuma na wona ye sa TikTok no enja wasu wadwuma ko ma suspension e wonchen last me ba ya na ma me de ne ko clinic we didn't do so for nurse for no TV big TV no nkomo emo mo ka tem se o ma pon duty na foforo be bo mba no ma be hwe me ban
And so no move TV, TV ni munsem. Wa blomu nyeshe, so wa mapon. And the children more ban. I ban and on my baby treat me ban. And so my father, man, there who is of a father car by the idea. No more at me about a family ban. And the nurse is going to bind the Yakura or Ghana. Okay, Binom. Hello, Chokama. Yay. Nyametiase. Now, for so other the credit. Osei. Ona aka so mama me credit no. Twane number no mama. Madam fono no. Wo from Mantem. Vuta. Oh me fa number no meje. Why? Me fa number no. And the south of Kubu, and the new and I'm here, it's meeting conforming for hospital here. I wish, and I'm doing down for some years. But I could get up to the and make it at I did to cut the book for 27. And yeah, I did say yes, back down, so and to have no question about that. That's it, there was so millions of insurance and I 37. Can you remember the summer? 37 is for today. Those who feel for the makeup. You drew, I was walking my family home after off. And to this, the doctor went down and found a college. They could look on the boy when you need to feature my after the Yes, for you must change the pana. I brought the panel to SPL. Let me offer the name of panel. Now, Bakudi, I play 10 million also. Now, you say, I will change the panel. Okay. I had to do a friend no enyina ebese de oba no anya atrase de oba no anya atrase yakọ 21st clinic na yakọ he sciatica yade no sciatica yade bia so sisi fa usire mu na kokoma kosi unase entrim yade sciatica ye papa 21st clinic ba ye no me hu se yade bi ye fe no sciatica wutu ase na wo ba ye no watuo ama sabre de yaka no so etem and so 21st clinic so afa to no se sciatica yade no ankasa ne time for be no to sciatica ya na ase 21st clinic say make to say yade bieda wo de ba na so ya obetu ase na wo de amawo laboratory ne scan fidi ahodo pii wo do be fam abasobode a wagina bibibem a enya asem keto akora ene abasobode eno ti no laboratory ne scan fidi ahodo pii wo do be fam say de be ya mema nyoma akonkai ede amawo 15 branches na ewo wo mamu ha esan adwuma pa wo yonti no kuma se ehwa overseas alpha radio oba ha enchim wa alpha radio enchim wa ehwa obesa yade no ede ama wo boase akra dometema kaso atakwata kwadi kofodua nkoko sunyane birekum wanchi tachima nkransa go so de bisu dwa aboso 21st kenek okwa obehu no na watumi atu uyade ase ama 0540 311 0540 311 Panipa memo akwaba eja impomte saying nyame adom wakosam ne say ade abedan so pass Asem Mpe Nipa say yehwe na yemwa efiri say ohudwa wo we dey madam ase last year December which is 1st December last year ana me kopa adwuma wo maami bi a friend Malali Adepa your friend is saying Malali Adepa Adepa yeah edi adwuma pacho Nestle distributor okay nti me call so pe me experience na ade a me wo offer me ana me ne start say ye adwuma na omo so close to checks omo ye ne say obeye we a omo betuka je so wa balance ansana wotuka say December na me start say me fani ama no me balance ansana me sa fani ama January o balance na chese onni omuka balance zero but o calculate debtors
ɛwɔ abɔnten na stocks in van na woka bɔ mu a ɔsɛ ne ɔmo pɛ nkrataa so no ɔsɛ nyinaa yɛ pɛpɛɛpɛ nti me balance December January so me balance March the same thing me yɛ adwuma nti June na take stock na me coordinator say shortage of almost 81,314. I'm say 800 million. And I say 1 billion yeah. Sir. It's your friend and I say no. No say any say I'm family crata nyina anya dey emra. Nti me call na me ne tenase on am din kan ne start process. Ye hwe bibia mu payment amaye ene niam ma fa ene expenses ne driver salary ne adi nyina still yeah the same thing ena osan ne me ma your warehouse manager also so ne me go through the same thing ya go mu hwehwe nkrata mu the same process ye ho hwe enti last one na ma me na so ene me go through the same process into true process no me hwehwe nkrata mu na me hu say me benya figure bi a wo me yi ne mu a pe omo so yi ye ne man mo warehouse wa wo be endo so warehouse man bi jan be endo so with in signature now also we are also our first stocks no so also and also with your signature with date na say actually say why then offer stocks no enti because wa na me hwehwe me ne me to me safra me bra bi say omra na me ne hwehwe na asem aye den atumini me bra no so tie wa na so no so eye den egbo anan na obae nti pe checks aye na say sa invoice na ya endorse no sa invoice number na so sesa per invoice oji statement a sesa first one na yenya invoice number of 133 no yenya ba ko 131 yes I printed the same statement yes anya no 132 na me bra no invoice numbers there say one ewo invoice no so I say the same with statement or say tally I just assessant yes assessant oji statement na 133 no uhu bi 131 uhu bi 132 then say wrong ye bo mo call mo say mo ye audit na me say we audit kura na no any consequences because mo ye audit wo January stocks am de ma me invoice number 6 also the same 6 why I say sa na we mo say my auditor ekoye one instead of 133 ekoye 131 now say hu bi 132 me mpere nti kikiri na ma me de on de gina search nchena o ginisika nti myself go through ahwehwehwe ne mama na me hu say December no ene ma me fire no pe me ayi me ye no payment am ye no fine eye but figure me di be wura me de compare me payment na ene me yi na eye no ano no ba figure me di be wura mu wo your friend say January no na 200,897 nti me hwe na me say figure dey sondodo because say yes anka early January no nka mo money ma me ko mo money ma me because figure no so because o mo hwe pe ene ma e wa abontin ene debtors ne stocks in van na kaska no so ko mo ma me nti me be hwe January early January ne ma so am fa ene se me fa ne ma so 92,418 I say ti ma ya ti opening na say ma me no dey say on pe ma no kra kasa eti ma me no dey say o di malali adepa on pe ma no kasa eti na say for nyoma no ton mpacho han okay on pe ma no kasa eti ne dia ne say tia ne say sa so to gina abam no sika na ba bidi mi ho na me say na even kra salesman fine me salesman maybe ato aduane kra na sa sika de ade nti opening 800 million ne achiri nti se si anu so sika ni mi ho ena ma me no so sika no wo so wo me ho oje wo me ho na ohwehwe nkrata mu omo ye auditing no ya mpase se sika no wo ho e ba je omo ye auditing no omo ba je se omo pay omo so stocks ma peke ene payment amaye no chese sa shortage ne ye dey ewum ne so 800 ni wum 800 million wum
na also susu se omo emfa bibi emewura mu a wanhu ana se enyoma bi omo bunkama fa so na also afo wani so wanhu eja enuntina na me yese invoice number there so raise invoice na say number na 1 or say 1 oju statement or say 1 invoice number 2 or say 2 yenko school kra na kakra ya ye edwuma kakra ya same ba na ase de sana be bia oji invoice number etie and secondly like opening balance of December January ko so ko unya opening balance unya closing balance unya opening balance closing so January February March by when entesa eti dia pa na ugina so sesi asiska na eni ho sesi a ne de ma me so oginisika ena me so me hu mitirimu fan because Asem Mpe Nipa say utirimu fan anti amoanye den receipt number no kwan ne sabri evident kura sesiska ni ho receipt no kwan receipt no ena December no sa stocks na me fire no pay me checks no chere say sa ene ma na wo December no figure no na too huge say komo be hwese 200 yi figure ni free ho a enkrate da wanim no chere say sika no ho e de be na so gina so say wakofa nyo bi na wo fa nyo bi a amasika no gitum say ni ho epacho sa invoice number no na that the same invoice number no so oman so pe me bra so call e pushi omo no omo so de omo kofa bae na me so me endorsement ni so enyoma akofa no omo ansensan krata no so the procedure be na mo fa nyoma mo ye no so ansan na nyoma na pie epacho procedure you use here warehouse manager no be endorse invoice no so ansana oyi ne ma no wi a o cross check wi a no wa endorse o wi a na so cross check na wa endorse so ansana wa bie o ka to aide asesa eno ye month bay eno ye February 28 February enti efri bra ye fa wadwuma nyina no kofa nyoma o san a na de o so asan eno me krata wo nyina warehouse manager endo so na me sma endo so ena sa krata no ko an one sign sa krata no ko warehouse manager so sign adentia e pa choja eno de omo se na me pentem na me so no enye no kre me mefa na ma me pentem me de kwahin say even class customer bi na so wa frame a me twen ansa so say me endorse na endorsement no eja de how many minutes na de endorse and to one sign man sign so na warehouse manager sign it is our receipt no gitum say eye wo a ananye wo a sa receipt no say me nyintum because the entity am nyintum ye invoice number no so esan wo so no san asesa enti e was say nyoma bia wo fa no warehouse bia no wo sign me sign na manager no so sign no so sign sa nyoma no one sign me pa cho man manager no so one sign me pa cho man na mo mienu arefie be na ba mo so me pa cho ene de etoju omo a enti esi omo ka sa nyoma no fa ya so be ka say eno de say omo wo evidence e kire say me fa sa na ma no kra na eja me pa che say adentina ya me man wa mama sign na wo de ne ma invoice no ma me say me fanko without endorsement say fako just like that say matiefu twa picture na yenhwe na yemfa sa invoice no to TV no so na che say mokofa nyoma enyoma ebeyi agu fom say wo de ano e wo say wo sign yes and na che say nyoma no wafa na warehouse manager so asan I endorse na wono so hu say wayi nyoma na ma enti akwaba say wo one sign no good manager no so ansan e dey say nsan nyoma no ehe na afa eno de gise eja mo entina me de abeda mo gise no ebo ye say enyoma na sa nyoma ni nyina eno rate 47,314 400 million ni nwia no achiri po sure sa sika ni nyina so se wo ho sa sika ni na sa receipt na wo wansa no susu se eye ni momfa so ana wa nkofa nyoma bia eno na me ye 100% sure the TV no so mame yes enti de mo asensan no de asensan na wo left no chichirim ya sign supplied no wabo date me so ma endorse na mabo date every so no almost start adwuma nyina no say ya na wo sign na so asan na de dan chen no asi February no kofa anwoma no eno na one sign no so ansan etu susu say ho no mo fa di ebu kata no efa so na me pacho hoye one factor because that the same invoice number no so esesa the one sign no good invoice number no esesa oje statement na and then
en match cause per me receipt na me ya me invoices auditing me ne if buy no case ni ba sa no me ne coordinator na start here na me ne tenase here na warehouse manager no so me ne tenase na imsa no ne here den the last one na ma me ne bam ese still na omo de omo insist sika no wo me wona me so no me mfa musika me ye nipa fa me yi bi ato aduane dia na nye sika 800 million me di yaden okay na je se osusu se ma me no one ne ka du sika ni ho me ni sika kakra wo me ho kam die me kwa akwajeje di abre no na 800 million o ka ho asem ne die eja je se o se chenchina achen e wo ho ade na abeye chenchina je o so me ho a fine eja ntina me de abeda mo se baby wo ho a ono ama me no betu anamo ama yakwa na yakwa fine me okay obeba nko ama yakode a me okay se so mana se ono abekwa ko hwe ni sika me okay okọ asore we pacho me ko word and spirit o da soko me pacho me ko sure maintain your mabiase okay eno e bofo tene ko ho ye hwe ne ni nkomo ye hwe ne ni nkomo pani pa me mo akwaba me je so menu ana eno ane maame no ene adwumafo no kohyia e fa brantie yi ho de ne kosi ye amenu amedase eno a ye ne maame adwumawura ekokohyia na ekohyia no maame ne kire ne se bank ntabo e account na se finance a onhye da ne nimde wo ho pa ne mom ni nipa wayi na ohwetoto sa na ma na je se ye twen e ma ne frɛ nipa ne ma ne ba nti ampa ofrɛ abrante ne ma ne ba bedrui ti ye se ne e bebu sensem ba ko bi mienu na ye hunkyiremu a ene ne kwasem a ewom na meme ye se nka abrante ne mfa ne nkrata ode kire se abrante afa adwumawura sika no emra na nka menyina so misa ne nsem bi esan se in finance no se oye stock ya eye opening balance any closing balance ne e wo se wutimi ede hu na dia ba ko abrante na ohwe maame ne finance no e kan ni se bibisa se nyembia omnya abrante edi adwuma no ebe mfie se ni medana mi se mfie ndos oye se abosome bronya abosome dumie na December last year na ohun abrante ti maame bisa akrache ne se ebreban na ohun se maame ne sika saa no ira ema oye se ye busumi num ye twa mu ya na mbisa nse se abrante ne ba be fa ne mani free ho a ka na odidi dwuma no etimi fa enema ano bo som be se omo ye se etimi fa be 90,000 to close to 1 billion na mbisa se ne se na tie dia na chese wo se sa 81,000 ira ewo menim kwa de na se kire se meni niema obefa ye no so hwemu abupan a be bupan be de okono be ba ko de abrante amfa sika na ama to ye se okay enkrata obetimi dia di adanse fa kwadu omde to abrante ho no enini ho sei ti te be ya di anka ye ma no kosi nyame adom e kina wukuo dai nanka onfa sankrata ni nyina emra nanka meni ntimi nhia na ensembisa ba ko bi a bema obi ate ne ho ase no ka ye misa ti na wo soma amia na saa na ekopiem anti sesia no maame no krache no se obeden krata bi beba na ya go through san ene kwan so anu no enti chenchina achen omse abrante iska wono ho o abrante de maame ne se ne adwumayefo na wo nyina nse da abrante nse iska ne wono ho ne mom de bedi adanse anka mama ne won be ya adwen se sika ne wono ho ne ene krata ne so omso wantimi amfa krata na mi me bisa omo nsem ba akominu wantimi amfa amba na wo se sa brandie eni ne ho nti e ma ne bre na omboaboa ne ho nyina na ompesa nkrata ne nyina amra se de be obetimi approve a kire sompa ne atiefo nyina se no kure se justika twitwiri die no akwa akodi abrante ho no na busa no numbers no a change free invoice no empokura no so bi be fa nyoma san no de apie no manager be sign na sales manager so asan no e te say the TV no so no sa paper na o mo ansensan no ubusa ho asem menu amibisa no na maame na no ye ode ye ne say ono de krata na e abrante etwe ho da re say yan science nti enye no kre no
ade adwumayefo ne nyina ne titiw ni sa sales warehouse officer no eji tum se sa niam na ade a waba be akwakoton we hu sika eden emaye na meme ye se ne system na capture information na was store ho no ebetia ba se manipulated o se da system no me na mete ho me operating machine no nti kwan bie no be fa so system no betime eden ay manipulated na me chane se fidie nipa nete ho nipa na emu adwuma fom so nso nipa ho nti bia na system na bia obi afakwati kwan bi hacking no na se wa jamin nti na ma provide that unauthentic information na about no one dey wanye nta system no dey fin bi eni hu na mo inform so ne dey paper no sika branch no ene e be share ya ene e be hu no kwase mo set sa se a branch sika e ne ho anase ni ho na figures nta account me dey ma no December wiye no enim se ofa krata ta branch be fa na se eye 1 ono ne krata so na e say 1 na warehouse so say 1 but bi o ha obehwe brante krata so no na eye 1 but according to krata process na enye 1 na ye number fofo na yes system no so na print ya yes system na print ya ba na me sure say nka be ya nka ma me no ma ye fa adwin bi nko say bi system ni betime manipulated na nka ye ma expert access system ni say bi a semfum so bi na ba system ni ho anto de ye kan bi a wa anya antum system de fin bi eni ho ye ni abrante ni nsia ni ho o se ma me de say malena de pa malali adepa next nyoma no ton okay enchire mu ni mu ada ho etiese no mo se da ba ne e benya nkrata no de compare we nyame ya adom ochina o se one na account fo ni nyina ya be kwa akohia wo stadium e ho na warehouse ne wo na mpanimfo a eda ano ba bia na ye no makohia na mebuso o mo nsem na o mo so atimi di mu aye papa na eden amaye okay ye be da se o mo na samo for sure mama nchia o soja ewo wa de edumakase kese one na yere na busua o soja jata nso ya no achia no achia no bakwai one na yere eno amaso for sure enam se o china na bibi be pie mu ntino ye de ye futu kakra mempese medidi akom na de tie ni masa nkasa no so ukosuku a ye wono mabu a obetima twa ne kama ba na mas de nye yize amanfo twefo mobo enkonta no ano woden na enkonta ya de bia wanhwe ya ade enkonta ade nipa kwa asama do nya asam ketwa enkonta ye nyina ye tie enti wanhwe ya na opani mamen ka se migiro ade bia de bia wo ye udu asan we nso ansan se wo so wa busy kura na minim de ya wonso ono ansan so wonso twifa so koye ene mamen ka se migiro se ewere ya na nani santomago ewo ho tio sika wasem de ye nwia yi kan se wo hwemu a enne ye won krofo bi o mudi digu krofo bi abodi se ma wo ba ya ma me ne ye baboa na nso ya boa wo mo maka de enim wo mo de na de ayira ne ye pe ma me de sebi wo bie na dwuma ene wa ma nipa nya bi ye blemu na nya yie because ono akasem kontasem de one de onim ho asem edi ma me ye blemu na nya yie emom ya hwe wo mo se wo nko anso no ye de no ma bi blemu nko anso nya yie sa chese meme sanya na obi asan se me man san na se obi ansan de ne ye pa ya mumie ne se ye pa free mo so te de meka ne ye pa wo eni kwa se wo nko ya yire se ko ba se ye de mra ye adwuma de ye chewa ese sa sales manager so ye che no warehouse manager ese che no ada na de any de bia ye nim se system no wo na we de me no wa makwa na mansan na matip de no mapie na fe won kwa so na ye sika na free ho maza ma me ka sam choni pa na man no nsiabo wo mo ne hu se Yesu Kristo ho eni hu se Muhammad ho ye nya Adam na nasefo bibia timisi etimi de fo so de me ka no ma me de wonu na sebe wa bi ko far bai wa yade ko bi wa bi adwuma ama nipa otimi fa nipa mienza na se num kwa na wa yade emo ye hwe na wo kira no o mo fa mra ye nyina hwem ye kom na se hwe ne ehu dia de ai ne nsa wa no odi kan wa samado ya babuawo mesesai ya babuawo mateja ko bibia wa fa ibia no ya babua mateja se wona fa ya obakọ obi su na fa wo bakọ mateja mawie medase kwa bena bla odi e wadaru ma me makosku nti nanka
sɛ tam wɔ mu a akafra mbɛkyerɛ nimdeɛ wɔ ma o sɛ we no from number 1 ɛde ya no ɔkyerɛm de kata o sɛ ni ntam me ka bɛsi so no mi nyɔ ɔkɔ school to ɔbrɛ ana wapagya pension wɔ yɛsi ya nyankopɔn yɛ adom ɔkyena yɛbɛwura mathematics mu ne yɛwura mu yɛabobɔ nneɛma agum ɛkyena pension ti nyina bɛpii mu na ɔmo no ka nkonta asɛm no wɔnte nkonta no ɔno nti fancy school ye yakɔ ɛwɔ maths mu ne science mu no ɔno nka obi sika yira wo tie mfa nya obi sika yira tamra so wo wa sama wo kan ande bia wo kofi ahun se wo manese wo jai sesai abrotia apostle bema hwe abrantia no aho nyame na aka na koma wadwane abetoa Asem Mpe Nipa fo nya sanko mu di sesi beda ne nai ye ka kire no dai na entale no mu onyi ntomo na nyi ntomo kyena wonim sasa next adwuma no sɛ wokɔ yɛ wholesale for no woyɛ list mistake ɔmbɛwia wo ama ka bɛda wo so saa nso so na wotɔɔ nneɛma no wia ɔma ɔmkɔtua sika nso so ma wɔ mo no woyɛ list ɔmo bɛwia wo nso ɛti ɛbaa ne sɛ na da biara sɛ supply ne kɔ so a mede wei sɛ yɛaba ma agye ato mama me receipt mede akɔkyɛke sɛ nneɛma no a moatwerɛtwerɛ na sɛ mayi ne nyinaa no ɛyɛ noa no no na da ko pɛ deɛ sɛ ɛyi month bi pɛ deɛ wo se ano ne deɛ wa ansa me so mansa what happened ɛdeɛ na si that month ni mu a enti that particular day that particular month no signature bi anko paper bi aso enti ebre na tia yɛn nyakopɔn yɛ adom mo so mo de mo nkrata bɛba yɛnim sɛ mo kyie nuanom dodoɔ na agum adwuma wo frɛfrɛ nkɔfo a ana mo from bɛdi adanseɛ eti obi okra wachima ya de ka akwa na niema wom no obi timi yi kin no akobɔ bi obeba na yi wo niema ne bi afirim na no akwa ye okenti no waba ya sese ye twe na satwe na nya ye bɛkyerɛ na wia ye nkyerɛ na wia bɛkyerɛ ne nsuo ntwa to so de ya emle ne konti man fense nyame kɔ yakopɔ ye adom no ɔkyena o yo sina wansansi a ye hu de ɔwe abere wankuma ne ye ho asɛm no pemasi brofo so okay eno te ye bɛsrɛ ye maame malali adepa next nyoma no ton wadum na the warehouse no ɛwɔ stadium yɛbɛsrɛ no sɛ ɔnka na komanto no yam ɛbra nsɛmtwerɛfo duru hɔ no yɛka kyerɛ maame no sɛ yɛmma abranteɛ no wia no saa ne yɛmma no nsisi abranteɛ no yɛgyina mfimfini ɛno te saa receipt no ankasa no a warehouse manager ansan na abranteɛ wei so ansan no na numbers no so a asesa no ɛno so yɛ asɛm kɛseɛ ɛbaayɛ no yɛde akyɛ yɛ lɔyafoɔ yenim de yeka yenim de yeye ye de akye ya lawyer fo enti ye maame no oka na komanto no yam ekoba ne san krata rom de bi ba ye de expert be confidie no ho ne akwa baabi a ade no ankasa efire nanso so no se baka na maka kromfo de so wu ne nsa no kromfo wu ne nsa no maame ne kwamte ye so e Nigeria ni eno ti kromfo wu ne nsa no na obi akeka nwoma asim keka wa be wu na akwa tia ya ko 3 ba center ne ko 3 cook capsules coco master ne fa tu cook kwase tia coco di ni panya pa e ma osisi no eduru ba bi atane wani so wisi coco ne ko fa sa de no eba eno tia ko kolina ke ba dani e ba ni mister e ba apidank ye ko ne ko to coco eduru papa e bi yibri mo manfo ajatum e 3 cook capsules coco master e na mekanfo na me de amount 0546 107 0546 107 107 Eco capsules Coco Master papa abrotia ofoso be ma yakacho bi o ha ma ne ene atete nyina se Asem Mpe Nipa dwumadie yesi e wo ho e de ma kuma se soame shell filling station no ye dan no ene shell no ena ebo ho penti no bra na se fraye mani enyo so 0546 88 3287 0546 88 3287 another 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 another 0552 0955 93 0552 0955 93 mu bia be frɛ bia no ye beje wo so pastor Kena Bahasenum na yes so de Oforisuo be me be kra na ye for happy wonderful blissful one a glorious one blessed one en komo mi ankasa me sister panyin sister Sakina Seidu Madam Sakina Seidu osa de sister Fia o Roma Hill station e wo Roma Asafonechi no ehwa e na wotie enne e wa woda kwesi Sompa maame no sister we samahia
ye ma me menya wanka me ye den na ye wawoda mesrenya me pa ene de ma wo woye na woye sister wo sa ye yonko Nyankopon koso nhyaw na onto wo sramu emfa emaye ye ne nkwara ne nyina Osman Rashida Baba ene Sadiko ye Rasedu More ye nyina ye say ye ma happy birthday Nyankopon koso nhyaw na sanso so na systematic press and kranza ni de shekronkro abaji kumase de aboso also onu ankasa ne sister prekope na sister Penny Blessing ejewa sister Blessing ejewa won kranza ena ya wawoda sister mate so do papa ye osre nyini kye ya hoden ene apomoden ena edema Onyankopon koso a entutu anamo ensibia ekro happy blessed birthday to you way every systematic place to sister Blessing ejewa foso ye ncha ya dofo nyina happy birthday enkoma adepa Pascaline osehwede ena ne banono the last born no na Osei kemfonyini no etumi ebeduru nanso so no nyame adoma ye de adepa emfonyini beto echira eno tie se nyame ahoden de makodai omie na adwenem se de abaye obenyini aye panipa enti happy birthday enkoma adepa Pascaline osehwede last born no aha ene brebe ma ye de Sompa Asem Mpe Nipa no ebesie ye kono ye Pastor Ken ono eyenyum papa krache ono ena yibeja ha ede amano akwanya nsanso obibia oboaye ema Asem Mpe Nipa ewie peye no ye beda se ye papa Oforisuo Aboagye me na mapamfo yakramo ye ko long time.